Phala FM ri bvela phanḓa na tshipiḓa tshashu tsha vhuvhili tsha dokumentari yashu ya nga khakhathi dzo ḓisendekaho kha mbeu na mabulayo a vhafumakadzi na vhana. Mubveledzi washu muhulwane ndi Duka Mulalo Ramarumo na mubveledzi mitshini Ambrose Ranwashe. Heino dokumentari yo khetheaho vha i ḓiselwa nga Phalaphala FM yo fara na zwanḓa na u ḓo vhusa Royal Foundation. Uno ndi Muida Murema, Mathivha Ligodzwana, Mudzungu Anokuvasena. Kha vha tshimbile na mashudu Mathivha kha heino mbekanyamushumo. Kha ri vhe roṱhe u bva zwino u swika musi ri tshi ḓo khwinyeledza tshipiḓa tsha mbekanyamushumo heyi. Zwi tou nga ipfi ḽa ṱhoho ya muḓi ḽa sa tou thetsheleswa zwavhuḓi hafha miṱani, hu nga vuwa khakhathi dzi sa takuwiho. Hone ndinganyo ya mbeu kha vharema i kha tshiimo ḓe. U ya nga mvelele yashu sa Maafrika siani ḽa maanḓa hafha miṱani, lushaka lu vusa khanedzano dzi sa takuwiho. Na masiandaitwa kha vhapondi na vhapondiwa ndi afhio? Ndi ngani mbingano dza ano maḓuvha dzi tshi fhelela kha mabula yano, u voṱana nga zwikuni na zwigidi zwi sina musi? Kha ri ḓo lavhelesa hune hedzi khakhathi dza bva hone musi ri tshi amba na vhaḓivhi vha mihumbulo, vhashumela vhapo, vhaḓinḓa vha muzimu khathihi na vhathu vha zwiimiswa zwi lwaho na u tambudzwa vhafumakadzi na vhana. Na mizi ya thaidzo idzi i nga vha i mini na? Kha ri ḓo pfa mushumisani na nṋe Godfrey Mabasa musi a tshi fara nyambedzano na havha vhaeni vhashu vhane vha vha dokotela Angie Maphula u bva Yunivesithi ya Venḓa na vho Muzunga Mathivha vhane vha vha muḓivhi wa muhumbulo. Midzi ya hone i ngavhi? Midzi ya dzikhakhathi edzi dza mirafho ri nga ambara ri arali ra sedza Afrika Tshipembe ri ḓo tendelana uri mbeu ya tshifumakadzi na ya tshinani a dzi fani. Kale zwezwo ri tshi khou aluwa ri a zwi ḓivha uri muthu wa munna u fhiwa ṋama khulwane na nnzhi, vhana vha tshi khou ḽa zwiṱuku. Zwi amba uri mbeu ya tshinani yo ḓi dzula i nṱha kha vhafumakadzi. Zwino ri amba nga fhungo ḽa maanḓa, ra dovha ra amba na ndango musi ri tshi sedza heḽi fhungo ḽa dzikhakhathi. Ndi tshi khou sumbedzisa fhungo ḽeḽi ḽa ndango na maanḓa, ndi ambe uri u bva mirafhoni ya kale vhathu vha vhanna vha 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 tshi tendela uri vha tea uri vha langule miṱa, vha langula u dzhia dzi tsheo miṱani. Wa wana uri vhathu vha vhafumakadzi a vho ngo tendeliwa u amba tshithu. Zwi amba uri vhafumakadzi vha vha vhatevheli, zwi tshi katela na vhana. Zwenezwo zwa mbo ḓi ita uri zwezwi hu tshi khou ḓivha hu tshi khou tshiliwa, zwi vho tou dzhiwa uri muthu wa munna u ita zwine a funa nga tshifhinga tshine a funa. Vhafumakadzi vha tea u zwi konḓelela vha dovha vha zwi ṱanganedza zwo tou ralo. Vho amba nga fhungo ḽa maanḓa, kha ri ḓo sedza uri aya maanḓa avha vhana vha vho hwesiwa nga nnyi? Maanḓa vho hwesiwa nga mvumbo, ngauri musi vha tshi bebiwa vhana vhaṱhanga vha zwi ḓivha uri a ri alusi u fana vhaṱhanga na vhasidzana. Vhaṱhanga vha aluswa vha tshi khou vhudzwa upfhi a u lili ngauri u munna. Vha tendeliwa u rwa upfhi vha khou sumbedza uri vha khou sumbedza nḓila. Ene zwo raloha ri tshi sedzana kha vhushaka uri ri wana uri musi vhathu vha kha vhushaka, hoyu wa munna ndi ene ane avha a tshi khou dzhia ndango nga maanḓa, a tshi dzhia dzi tsheo dzoṱhe. Muthu wa mufumakadzi u vha a songo tendeliwa u amba tshithu. Ene zwa sia uri vhathu vha vhanna nga mvumbo na nga mvelo na nga u tou begwa uri u wa munna zwi a u fha nungo kana maanḓa uri iwe u nga tendelwa uri wa langula. Zwi dovha hafhu u vha wo dzula wo fhiwa na maanḓa uri u nga rwa. Ene vha sedza u bva kale vha ḓo zwi wana uri hovha u tshi nga musi munna wau a tshi urwa u tonga u khou sumbedza uri wa u funa. Zwino aneyo maanḓa rone arali a sa urwi a u funi, ndi u vho tshi zwa vha zwo ḓowetshea uri hayi arali munna wau a tshi urwa zwi amba uri wa u funa nga maanḓa. Zwine zwi khou shanduka ngauri vhathu vha khou vulea maṱo. Fhedzi ra dovha ra sedza ḽeḽi fhungo ḽa dzikhakhathi a ḽi ngo dzula fhedzi kha vhathu vhane vha khou funana fhedzi, ḽo dovha hafhu ḽa dzula na kha muṱa woṱhe. Vha wana hu tshi tou vha na muṱa une wa wana hu tshi sokou dzula hu na dzikhakhathi, hu tshi khou lwiwa, vhana vha khou lwa na vhomme, vho khotsi vha khou lwa na vhana. Vha wana hu na dzikhakhathi dzine dzo tou ḓala hanefho muṱani. Kha ri ḓo sedza havha vhapondi na vhapondiwa, hu vha hu tshi khou itea mini kha uyu mupondi? Arali ra nga sedza fhungo ḽa uri hu itea mini uri muthu a fhedze a mupondi, vha ḓo sedza vha wana uri musi ṅwana a tshi bebiwa muṱani muṅwe na muṅwe u vha a tshi late tshi sina tshithu. Arali ṅwana a aluwa muṱani hune hu na dzikhakhathi nga maanḓa, tshiṅwe tshifhinga u fhedzisela na ene a tshi vho ita zwenezwo zwo u tou ponda, vha wana a tshi rwa nga maanḓa. Vha tshiimiswa tsha munna ndi nyimbo mufunwa ini vha amba na riṋe nga tshenzhemo yavho zwi tshi ḓa kha heḽi dandetande ḽo ambarelaho shango. Ha maṱudzi vhone a vhavha a shonisa. Vho zwi vhona zwi tou fana musi nguluvhe yo ṱanza vhana ya dovha ya ḽa. Zwi khou itea nga maanḓa. Zwo no mangadza a zwi khou itea kha vhana fhedzi.
vhaṅwe vhanna vha khou ka zwifuwo vhathu vha to vha sa zwiḓivhi. U tshi muvhusa rende uri mufumakadzi wanga tsha tenda hayani, u tshi ya kha mufumakadzi ri wa zwifha u to ntsia ndo ḓi eḓela, a u kona u pfhesesa uri u khou itea mini. Hu na kumuya kune ri khou tea uri u alafhiwe kha vhathu vho raloho, ngori a si vhafumakadzi vhone khou ita vhuṱudzi mara vha hone vhafumakadzi vhone khou bata vhana vhaṱuku vhatukana. Mufumakadzi ri khou amba naye ri hei ndi ṅwana ndi khou tou mufuna ngori ndi funa khotsi yawe, mara khotsi yavho vha funana a vha zwi ḓivha munna zwo ri musadzi wa funa ana vha fara kha ṅwana wa hone. U swika ṅwana a tshi zwi vhona zwo ndi khou tambudziwa nga muthu muhulu, zwa bvelela nnḓa zwo ḓa ra dilani navho. Ri khou tea uri riṋe sa munna ndi nnyi ri bve ri ime nga milenzhe ri ambe na lushaka. Zwa zwino ndi tshi khou amba ri khou lingedza badi uri hei munna ndi nnyi kha i focus nga maanḓa kha vhatukana na vhanna. Ra kona u wina vhatukana ra wina vhanna, a hu nga ḓo vha na rape, u batiwa vhana vhaṱuku, a hu nga ḓo vha na u tshinyiwa ha vhana vha zwikoloni ngori vhone khou tshinyiwa ndi vhasidzana nga vhatukana, na uri nga si vho tou tshinyana thi vho tou funana. Mara vhana vha ḓo zwi ḓivha vhatukana na vhasidzana zwa uri ro ya zwikoloni ri ngo ita mbingano. Zwi amba uri ra ḓo kona u wana lushaka lwavhuḓi lune aya malavho o no aluwa nga tshifhinga tshavhuḓi nga nḓila yavhuḓi. Not hezwi zwine zwa khou itea zwino zwine mbingano dzone dzi fhelela hanefha kha mafhungo a gender based violence. Zwezwi zwino ndi na vhaṅwe ra khou lamula nndwa ya munna a tshi khou lwela muṱhanga a tshi khou lwela tshelede ya ṅwana ya grant ngori uri ṅwana ndi wanga tshifani ndi tshanga sorry yanga vhukati tshelede ya tsha ya kha ṅwana ende muvhuso wa shavha khou zwi ḓivha kuona nga tshelede yo khou ya kha ṅwana. Hezwi ri ḓa kha November na December ndi yone zwi to ṋaṋa mabulayani ka ḓo humbula si kalekale muṅwe ya thutubisa muṱa wawo wa hawo woṱhe ende zwi itea nga tshifhinga tshenetsho tshine nṋe ra khou ri ri songo. Zwi amba uri hu na tshiṅwe tshithu tshine tsha khou salela. One, pfhanelo, kha ri sedze pfhanelo dzi khou ḓaho vhathuni ngori a tshi thutubisa havhala vhathu vhoṱhe u amba ndi na pfhanelo dzo vhulaya vhano ndini, zwine si vhe zwone. Ndo no lamula nndwa nnzhi dze nda dzhena miḓini hu tshi khou ṱoḓa u vhulawa muthu. Munna muṅwe na muṅwe a songo tenda u vha na pholisa ḽa musadzi wawe, mufumakadzi muṅwe na muṅwe a songo tenda u vha na pholisa ḽa munna wawe ngori hu na vho mutanda nga uwe ri wane makwati. Havha mutanda ndi vhone vhane ita uri hu vhe na khakhathi dza miṱani. Ini mufumakadzi waṋu o to itani ambe ndo vhona a khou sokou tsa dzigoloi na tshi a sa fhedzi kana zwezwo zwine vha nga amba zwone. Na dzikhazi dzi yone dzine dza khosa uri muṱani hu vhe na khakhathi ngo dzhia khaladzi a ya fhiwa mufarisa mupfhi mufarekano kana zwezwo nga nnḓa ha mbingano. Nda tou ṱuwa na mufumakadzi a si mufumakadzi wanga hayani nda dzula ni hanengei muḓini wa khaladzi yanga ha bikiwa haḽiwa. Mufumakadzi wanga wa hayani hange zwipfha iyo thoma u vhenga khaladzi yanga. Zwino zwa khosa khakhathi dza miṱani. Nda ndi khou ri kha ri vhe na vhuḓifari na vhuthu. Vho Dokotela Matamela Mpharasi kha fhungo heḽi vha ṱhaḓulana na vhafunzi vho khathutsheloni luvhalani vha tshivhidzwa tsha Christ Angle Fellowship Church. Khakhathi i vhangiwa nga zwithu zwinzhi. Kha vha ndi thome nga uri vha ḓo wana uri musi vhathu vho vhingana hu na zwithu zwi no pfhi ndi dzi external factors, zwithu zwi bvaho nga nnḓa zwo livhana na uri zwi kwashe muṱa. Vha ḓo wana uri kha musi muthihi kha vha vho malanaho u na vhushaka vhuṅwe ha gopyani nga hengei nnḓa vhune hoyu ane a vha muḓini o vha a sa khou zwi ḓivha. Musi a tshi zwi ḓivha hu vha ho no vha na tshinyelo nga nnḓa nga hangei kha ndiri kha musi ho no vha na ṅwana ane ho ṅwana fono a ungiwe. Tshiṅwe tshifhinga vha wana uri ho muthu a si muthihi. Zwino zwi swika hafha muḓini nga mulandu wa nzilo ine ra khou tshila khayo, masheleni ane vha a kuvhanganya muḓini ha eḓani u unḓa vhana hafha muḓini ngauri maṅwe a funa u bva a ye nnḓa hangei u unḓa muṅwe ṅwana ane hafha muḓini ha ḓivhei. Zwenezwo zwi khosa uri hu vhe na u sa pfesesani muṱani. Zwino musi hu si tsha vha na mafhungo a u pfesesani muṱani, tshiṅwe tsha hone tshine tsha nga itea nga mulandu wa ikonomi ine ya vha ya khou fluctuator, vha ḓo na zwa uri muṅwe muthu o wana a si tsha na mushumo. A si tsha na mushumo hangei nnḓa u na ṅwana ane a tea uri a mu ṱhogomele a mu unḓe, tshelede a i tende ya ṱahela. I tshi ṱahela hoyu wa munna u ya vha na mutsiko wa muhumbulo. A tshi vha na depression ha koni u unḓa vhana vhane a vha na vho nnḓa, ha koni u unḓa muṱa na mufumakadzi wa hafha wa zwi ḓivha. Zwino u a vha na depression, u a vha na mutsiko wa muhumbulo, tshiṅwe na tshiṅwe tshine mufumakadzi a amba muṱani ngauri zwo andesa kha u tambudzwa mufumakadzi na vhana tshi shanduka ungari u khou semiwa lune hoḽa munna u fanela uri a responde
u responda nga u vha violent, a nga ḓi tou fhumula kana rwa mufumakadzi ndi uri ha vhudzitsiwi tshithu, u vha na enga khaye. Tshiṅwe na tshiṅwe na musi tshavhuḓi khaye u tshi vhona tshi si tshavhuḓi ngauri u khou baleliwa, mara a mafhungo a uri ho ngo thoma zwithu zwawe zwavhuḓi zwo vhilingana hafha muṱani, zwi a khosa izwo zwithu. Tshine tshi khou lwisa vhaṱhannga na vhasidzana, vhushaka vhune vha khou vha naho ha u funana vha khou vhu ita vha tshe vhaṱuku, vha si na nḓivho uri vha nga ṱangana na mini. Zwi khou amba uri hu na muṅwe muya wo vha dzhenaho, hu na iṅwe influence yo vha dzhenaho, vho vhilingana. Ene musi zwi vha kha vho vhuimo zwi a konḓa uri vha u pfhe ngauri hu na influence, hu na tshithu tshine tsha khou vha ṱuṱuwedza nga fhambana uri vha ite zwone zwo khakheaho. Ende tshiṅwe tshifhinga hezwi u tshi amba naye u nga u khou shela peṱirolo kha mulilo une wa khou duga, u ita hezwiḽa zwine a khou zwi ita a bvela phanḓa nazwo, zwi khou itiswa nga nzulele ya ṋamusi. Hu na zwithu zwinzhi zwine zwa khou khosa uri hu vhe na u tambudzanaho. Community ine ra khou tshila khayo a i tsha fana na community kana na lushaka lwe lwa vha lu hone kale. Zwi tshi bva Tshivenḓa tshi ri muri u vhavhaho u bva gai tsindeni. Zwine zwa vha zwi tshi khou amba mini? Vha ḓo wana uri vhana vhane vha khou aluwa ṋamusi a ri tu vha na tshifhinga tsha u vha sumbedza matshilele kwao ane rine sa vhathu ra funa u tshilisa zwone. I nga vha wa musidzana, i nga vha wa mutukana. Tsumbo yo thoma, ṅwana u khou aluswa nga mubebi muthihi, ṱhamusi wa tshifumakadzini o vho tea u aluswa nga mme awe na khotsi awe, ngauri ri tshi aluwa ri tshi bebiwa ri funa u guda zwithu zwinzhi kha vhabebi vhashu. Ri tshi ya tshikolonivho nahone hu na zwithu zwinzhi zwine zwa khou ṱahela vhana vha tshi dzhena tshikolo, vhana vha khou tea u vha na mikhwa yavhuḓi. Hu na dzi tshanduko nnzhi dzo no iteaho zwikoloni. Nṋe ndo rali ndi mufunzi, ndo thoma nda vha mudededzi lwa tshifhinga tshilapfu nyana, u 15 years ndi khou shuma sa mudededzi. Na zwithu zwinzhi zwe nda zwi vhona vhana havho vha tshi khou aluwa uri hei ri ḓo vha na khakhathi ya vhubebi kana vhumatshelo hashu. Ndi na zwiṅwe zwithu zwe nda zwi guda nda zwi vhona uri zwi vha zwi tshi khou ṱahela. Nga tshikhuwa vha zwi vhidza uri ndi SSD, ndi vhulwadze vhune ha vha hone hune dzi psychologist vha zwi ḓivha. Hei SSD nga tshikhuwa zwo mela a selfish, ya vhuvhili S yo imela self-centered, D ya imela a demanding spirit. Hovhu vhulwadze vhu khou gidima hoṱhe zwi tshi khou bva mbeboni, ṅwana a tshi aluwa a tshi bebiwa, na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwine zwa nga vha zwi tshi khou itea, na mimuya ine vhana vha aluwa nayo, zwine a ḓi aluwa a na mvele yeneyo ine a itisa zwone lune tshiṅwe na tshiṅwe u nyaga tshitshavha tshavho. Ndo vhuya nda vhona zwiṅwe zwithu zwi tshi khou itea, mubebi o takula ṅwana a vha tshi khou lilela uri a mufhe tshiṅwe tshithu uri ana. Nḓila ye ṅwana a vha tshi khou lwa nayo na mubebi naho o vha e muṱuku, o vha khou vetekana mubebi khofheni hoṱhe, mara zwe zwa mbaisesa ndi nga nḓila ye mubebi na ene a vha tshi khou responda ngayo. Hoyo mubebi na ene o responda ngo lwa na ṅwana a tshi khou tou vetekana naye na ene a tshi khou muvhekanya. Nda wana uri matsina hezwi zwithu zwa aluwa ngo rali, hoyu ṅwana e wa mutukana a tshi o vha na mufumakadzi, zwi amba uri mufuna u muvetekanya uri a kone u wana zwine a khou ita mini, a khou zwi ṱoḓa. Miḓi ine ra vha ri khou tshila khayo yo fhambana nga maanḓa. Zwa zwino community ine ra vha khayo kana hune ra bva hone, hu na vhana vhanzhi vhane a nga si sumbe uri mubebi wawe ndi ufhio ngori vha aluswa nga makhulu wawe eṱhe. Ende havha mukegulu vha 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 sa khou tou ḓivha zwo uri ṅwana uri ndi mualuswe zwavhuḓi, ndi funa u ita zwifhio. Hune ṅwana o vha khou tea o kaidziwa kha zwine a vha khou ita, a si kaidziwe ngauri mukegulu a vha tshi na nungo yo kaidza ṅwana. Zwi amba uri hoyu muthu tshiṅwe na tshiṅwe tshine a khou tshila khatsho u khou tou ḓigudisa. Sa zwezwiḽa zwe nda amba uri arali a tshi pfesesa uri ndi khou funa u maliwa kana ndi khou fana u mala, u pfha ungari hoyu ane a khou funa u dzula naye u funa u mu treata kana u mu fara u fana na vhaḽa mukegulu vhe a aluwa navho, a tshi ḓivha zwa uri ndi a kona u vha shushedza, nda vhudza uri ndi ḓo vharwa, mukegulu vha kona u bvisa zwe zwine vha khou nyaga u mu ṋea zwone, vha mbo ḓi mu ṋea.
ndi hone hune zwa thoma u vhonalaho musi hoyu muṱhannga kana hoyu musidzana a sa tou ita khakhathi ine ya vhonala kha tshitshavha ine vha wana roṱhe sa community kana kha lushaka ra amba nga hazwo zwi thoma u vhonala o no dzhena kilasini zwi thoma u vhonala o no tholiwa o no vha mushumoni o fhiwa poso khulwane ra vha kona u vhona zwo ri hai hafha fhethu hoyu muthu ha pfesesi uri vhuimo vhune a khou vha khaho ndi vhuimoḓe u thoma u vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi tea u ya khaye ndi ila selfishness ine ye ndavha yanga u thoma u vhona muthu o bvelela a tshi khou tea u pfesesa uri hu funa u thuswa ene a u thusiwi hoyu o ḓaho zwino ndi hone hune khakhathi ya thoma hone henefho hune ra kona u vhona uri kha lushaka lwashu hu na thaidzo. Number 1 tsho thoma u tou ṱhonifhana sa vhathu zwi khou thomutsela fhasi no thetsela fhasi vhone vha zwi vhona arali zwino vha khou ḓiraiva vha khou ya kulukwane hafha dzi nḓilani uri hu itea mini vha tshi tou bva henefho vha ḓo zwi vhona uri namusi ndi sa khou tou ri mugene mara nḓila ine ra reilelana badani yeneyi i vha swikisa na vhone vhono sinyuwa lunzhi uri na uyu muthu u khou tou khumbulisa ni nga murahu wawe a tshi nga sokou ḓa ima phanḓa ngaha ndi nga nṱhani uri ene u vha o sedza zwawe ene muṋe fhedzi ha khou humbulela hoyu ane a vha tsini na nṋe vhone arali vha sokou ḓimangala ṱhamusi vho ima ḽainini banngani ene u sokou pfha uri ene funa u vha number 1 yani ngauri kha ene u humbulela ene muṋe fhedzi ha humbuleli muṅwe muthu nga ngeno vhadededzi vhanzhi vha tshi khou lila nga vhana vha dzi ndeṅwa zwikoloni. Ndeṅwa hedzi a dzi ṱoḓi u kaidziwa nahone ndi dzone dzine dza pfala dzi tshi khou ita zwiito zwa vhukunzi kha vhaṅwe vhana. Ndi ngazwo na vha ḓo wana uri na zwikoloni vhadededzi vha khou tambula nga vhana vhane vho bva mahayani vha sa pfesesi uri u khou ḓa u pfha mudededzi ene u pfha u nga ri u ḓo funa u pfhiwa a tshi tea u kaidziwa ha zwi dzhiwi u kaidziwa u zwi dzhia uri ndi dzi rights dzawe dzo uri a pfhiwe. Mbuso khulwane K na masiandaitwa kha vhapondi na vhapondiwa ndi afhio? Ri tshi sedza ri wana uri zwithu zwinzhi zwi khou bva kha nḓila ine vha wana setup ya muṱani yo vha ngayo ngori nṋe ri pfesesa uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi itea tshi thoma muṱani u tshi khou zwi amba ṱhamusi wo sedza zwezwi zwa Tshivenḓa tshi tshi sumbedzisa tshi ri arali vhone vha tshi nyaga u pfesesa uri muri wa vha u sedza gai tsindeni zwine zwi khou amba uri ri thoma ra sedza kha family uri u muthu ndi muthuḓe na musi ṅwana a tshi khou aluwa vha ḓo pfha hezwi a tshi khou swika hune vha wana a tshi rwa vhathu a tshi ita vhathu vha vhudzisa uri ndi ṅwana wa nyuyu zwi amba uri vha khou tracer hoyu ṅwana uri u bva kha family ifhio vha humbula uri muthu kana ṅwana u guda nga nḓila tharu u guda nga u pfha u guda nga u vhona a ya guda nga u ita hezwo zwithu zwoṱhe u a fhedzisela a tshi khou zwi ita u ḓo vhona mme vha tshi khou rwiwa kana u ḓo vhona ene a tshi khou rwiwa a pfesesa uri ndi yone nḓila ya kutshilele ya right a pfesesa uri ndi khwine na nṋe ndi tshi ari ndi khou nyaga u dzudzanya zwithu ndi tou rwa ndi khwine arali muṅwe muthu a tshi khou ngita ndi tou rwa hezwo zwithu zwa zwi khou fhaṱela muya wa violence nga ngomu kha ṅwana a pfesesa uri ndi yone nḓila ya kutshilele. Miṅwe miraḓo ya tshitshavha ri tshi katela na vhaswa fhaḽa Yunivesithi ya Venḓa vho ḓi vhona vhuḓipfi. U tambudza hu na masia mararu kana ndi nga ri maṋa ndi khou zwi vhea nga nḓila eneyo vhaṅwe vha khou tou tambudziwa ngori u muthu wa mufumakadzi wavha u sa khou shuma kana wavha u sa khou ita zwiṅwe zwithu wavha u khou ṱoḓa tshiṅwe na tshiṅwe kha honoyo munna a sokou pfesesa uri ngori u khou ṱoḓa tshiṅwe na tshiṅwe khaye u na maanḓa o langa vhutshilo hawe zwiṅwe zwithu zwi vha zwi khou itiwa ngori vha wana muthu wa munna a sa khou ṱanganedza vhana vhawe uri u na vhana so a thoma u tambudza vhana a tambudza na mufumakadzi wa hone kha vhathu vha vhanna kanzhi vha vha khou tou tambudziwa ngori hei vhathu vha vhanna tshiṅwe tshifhinga vha tou pfha zwavhuḓi lini vha ḓo wana muthu wa mufumakadzi a tshi khou tambudza munna wawe ngori o pfha zwiṅwe zwithu mara a sa koni u tou muvhudza nga maipfhi uri ndo pfha u tshi pfhi vhone vho ya gai gai vho ita mini mini a pfesesa uri ngo tou ḓilwela nga zwanḓa zwone zwithu zwine zwa nga vha khwine. Nga u tambudzana mirafho ndi pfesesa uri ndi u tambudzwa ha vhanna na vhafumakadzi even na vhana
vhathu vha believe uri ndi u tambudzwa ha vhafumakadzi fhedzi vha hangwa saidi ya tshinnani. Vhanna ndi vhona uri vha khou blamesiwa nga maanḓa kha sia ḽa GBV ngeno vhasiwa vhasadzi hangiwa na dzi courses dzine dza dzo rumela uri hu vhe na GBV, not uri GBV i tea to justify the GBV. It's not like we should justify the fact that there is GBV, but then there are some causes. Ndi tshi khou amba nga gender based violence na ndi khou amba ri khou thoma ri khou katela na vhuswa hashu na community nga maanḓa ri khou amba nga community. Vhanna vha khou rwana nga vhasadzi, vha tshi khou rwana nga vhasadzi vha khou balelwa uri vhudza riṋe kana vhudza mapholisa. A wane munna a khou tambudziwa nga musadzi hayani a tshi mapholisani a nga si ambe tshiṱori ngori u ḓo siiwa nga vhanna. Obviously a ya amba mapholisani u ḓo siiwa nga vhanna ngori ene muṋe vhathu vha vhanna vha ḓivha zwa uri vhanna vha ḓimelele na mini na mini. So vhanna vhanzhi vha khou balelwa u zwi amba iso mafhungo, u zwi amba vhathuni, vha khou zwi khipha kha vhone vhaṋe. The more vha tshi khou zwi khipha kha vhone vhaṋe, the more vha khou vhaisa, and the more if mbingano i ḓovha i khou tshinyala nayo nini. U tambudzwa ha vhaswa zwo ḓala badela na maḓuvha. Wa wana musa o tambudzwa nga boyfriend yawe kana musa let's say ndi girlfriend ya hone u ḓo ṱangana na mungano wa mutukana, boyfriend ane khou ḓo vha jealous, u vha jealous ya hone vha tshi swika nḓuni hange u ḓo rwa kanya nga mipama na mini na mini. Riṋe vhaṅwe ḓo ḓivha uri muthu o rwiwa badani, mara na ene munna a nga si zwi amba uri u ḓo zwi a zwi amba mapholisani kana a zwi vhudza mungana wawe. Munna u ḓo dovha swika mura futhi uri ene u khou amba mafhungo awe kha vhathu hafhanoni. So vha ḓi wana hono girlfriend ya hone a khou zwi khipha kha ene muṋe, a tshi khou zwi khipha kha ene muṋe vha fhedzisela vha tshi vho ḓihunga ngori vha sa khou ḓo zwa mafhungo avho vha ḓo bvisani khagalani kha vhathu. U tambudzana mirafho vhathu ri tou vha ri sa khou zwi pfhesesa kana a ri khou kona u ṱoḓulusa nḓivho zwauri ri tshi ri u tambudzana mirafho ri vha ri sedza gender ifhio kana mbeu ifhio. Ri vha ri sedza mbeu yoṱhe, zwino vhathu vha khou balelwa u ṱanganedza uri ndi kha mirafho yoṱhe na uri vhanna ri a kutela, vhanna ndi vhathu vhane a vha ambi, vha shavha u siiwa kha musi tshitshavhani kana nga vhaṅwe vha vhanna. Maanḓa ri ambo ḓi ambara nga nḓila i si yone, maanḓa sa muthu muḓini kana sa muthu muhulwane kha tshitshavha ndi yo tsireledza no ṱuṱuwedza no sumbedza nḓila kha vhathu vhane vha vhone nga murahu. Na tsumbo za uri muthu u khou tambudzwa ri dzi vhona hani na? Musi ri tshi sedza uri nga zwi wanisa hani uri muthu u khou pondiwa, zwezwi muthu a tshi khou pondiwa vha mu sedza ra vha tshi mu ḓivha vha tsini naye. Na musi tshi tou pfhi vhone vha tou vha busy zwi tou vha hani, muthu ara vha tshi mu ḓivha vha kona u zwi vhona. Dzi saini dza hone, dzi tsumbo dza hone ndi uri vha ḓo thoma nga u vhona arali muthu wo dzula o takala vha ḓo zwi vhona uri hai mani khou vhaisala. Kanzhi henevho vhathu ḓo mu ḓi ri hai thi vhaisala ndi uri na musi ndi khou sokou pfha ndo neta. Vha wana zwo no tou vha kutshilele kwawe a si tshavha muthu ono funa u tamba, a si tshavha muthu ono funa u dzula uri na vhathu, a dzula uri go. Tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha vhuya vha lingedza na uri vha ḽe dziphilisi kha musi a tou namba a tou lovha ngauri vha zwi humbula ane vha vhapondi vha dovha hafhu vha mu tshuwisa uri na tou amba ndi khou vhulaya miyaṋu, nda vhulaya khotsi yaṋu, nda vhulaya na murathu wanga. Tshiṅwe tshifhinga vha tou amba vha ri na tou amba ndi na tshigidi ndi ḓo thoma nga inwi hanefho. Zwa amba uri onoyu muthu ri a kona u mu vhona ngauri vhudavhidzani hawe vhu a thoma u fhungudzea. Ri dovha hafhu ra mu vhona ngauri arali vha muthu ono funa u bvela nnḓa vha ḓo wana a tshi funa u ḓivalela nḓuni, a tshi vho sokou dzula a nḓuni, ha funi u tamba, u ḽa, u dzula na vhaṅwe vhathu hune a ḓovha a tshi khou ḽedzana na vhaṅwe. Ri dovha hafhu ra mu vhona ngauri arali o vha muthu ono funa zwigede vha tou zwi vhona a tshi khou ita zwine vhone vha tou zwi ḓivha uri hezwi zwithu muthu vha tshi ḓo vha si khou zwi ita. Ene kanzhi henevho vhathu u ḓo vha a khou sokou ḓi amba uri arali nda nga fani nga nṱuvha, zwi amba uri tshetsho tshifhinga u vha kha mutsiko muhulu ngauri vha zwi humbula uri mupondi a vhuya ponda luthihi arali ri khou amba zwezwi zwa vhudzekani u ḓo dovha a vhuya. Zwi amba uri ho muthu vha khou dzula a fhasi ya mutsiko tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe kana maḓuvha mavhili mararu a tshi pfuka houḽa muthu u ḓo vha vhuya. Ene a dovha amba uri na tou vhuya na vhudza muthu khotsi yaṋu vho lovha kana na vhudza muthu miyaṋu vho lovha. Zwino ri vha ri ṱangana na hedzo nyimele dzine vha wana uri hoyo no khou pondiwa u vha a nga fhasi ha mutsiko na ndango ya hoyo no khou mu ponda. Kha ri ḓo sedza uri sa munna, sa mufumakadzi, sa ṅwana musi vha tshi bva hafha hayani hu na nyimele yo raloho zwi swika zwa kwama hani lushaka lwoṱhe nga u angaredza? Zwi kwama lushaka lwoṱhe nga u angaredza ngauri ra sedza lushaka lwo itiwa nga muṱa, a huna lushaka lu sina muṱa. Zwi amba uri ri tshi bva kha muṱa ri khou ya lushakani, ene arali vha sedza musi ri tshi khou amba nga musi vhathu vha na problem kana thaidzo yone vha ḓovha vha nayo vha tshi bva hayani hanefho hune vha khou ya hone mishumoni vha ḓo wana ara a muthu ene u kha vhuimo vhune a vha na vhathu nga fhasi hawe. Zwi amba uri havho vhathu vha ḓo zwi pfha uri ho muthu oyu
huna susiko huna khakhathi ndi havhala vhathu vhene na to mukanda ni songo muvhona kana muthuza ni songo muvhona ni ḓo vhuya na musi no humbela pfarelo eyo pfarelo i vha i si khou wela fhethu ngori u vha a na zwithu zwawe zwine zwa vha muhumbuloni ene muṋe zwine zwa khou mu tsikeledza ngauri ri dovhe ri zwi humbula uri onoyu mupondi na mupondiwa vhoṱhe vha vha na mitsiko ngauri musi u tshi fhedza u ponda u tea u vha u khou lingedza u humbula uri ndi muwinisa hani ola wenda muponda uri a songo ya fhethu athi hu na dzi case dzi no vuliwa vha zwi sedza vha ḓo zwi vhona uri vha tshi to ya hanefhanḓa vha ḓo zwi wana uri na dzedzi dzi case dzine dza vuliwa dzi fhedza dzo ya dza dovha dza humiselwa muraho ngauri mupondi u mbo ḓi ri nṋe ndo to khakha ndi nga si tsha dovha vho amba nga fhungo ḽa musi hoyu mupondi a kha vhurangaphanḓa uri u avha na mutsiko a thoma u vha muthu ono shushedza kha ri ḓe kha hoyu ane a vha uri hawo kha vhurangaphanḓa ndi mufumakadzi u khou bva hayani u khou ya mushumoni ndi ṅwana u khou bva hayani u khou ya tshikoloni hu itea mini yange hune vha vha hone ḓuvha ḽoṱhe arali a mufumakadzi a tshi khou ya mushumoni vha ḓo tea uri vha ambe uri hayi hu na mushumo u si khou fhelelaho zwi amba uri zwi kwama matshilisano awe zwa dovha zwa kwama kushumele kwawe zwa dovha hafhu zwa kwama na nga nḓila ine o vha a tshi shumisa ngayo arali a si thu thoma u pondiwa vha tshi khou mu sedza vha ḓo zwi vhona uri khamusi o vha tshi ḓisa mushumo wawo nga tshifhinga mara hezwi ho no thoma u vha na dzikhakhathi vha wana uri u a salela muraho tshiṅwe tshifhinga u sokou uri ene u khou reṅwa nga ṱhoho ene ṱhoho ya hone vha zwi ḓivha uri i khou bva kha uri o vha na problem kana u khou dzula a na thaidzo a ṅwana wa tshikolo kanzhi vhadededzi vha sumbedzisa fhungo ḽa uri ṅwana hoyu ha tsha tamba na vhaṅwe kana vha amba uri ṅwana hoyu vha khou vhona dzimaraga dzawe dzi khou tsela fhasi vha khou vhona zwe a vha khou shumisa zwone themo yo fhiraho ha tsha shumisa zwone zwa amba uri zwenezwo zwi vha zwi khou sumbedza uri onoyu ṅwana u vha a tshi khou elekanya uri abe ndi tshi hayani hu khou lwiwa ndi tshi hayani ndi khou rwiwa ndi tshi hayani ndi khou vhona miyanga khamusi vha khou rwiwa zwoṱhe hezwi zwi vhuya kana khotsi vha tshi khou rwiwa ngori vha ḓivha hone vhana vho no khou rwiwa mara a vhambi mulandu a vhambi ngauri musi vha tshiya vhane vha lingedza u amba vha tshiya ha vhoramilayo mapholisani vha tshi swika tsho thoma vha tshi to amba uri vha khou rwiwa nga mufumakadzi vha seiwa ene vhanzhi vha huma musi vha tshi to thoma u seiwa havha na vhane vha ḓi kokodza khamusi vha ri ndi khou kombetshedza uri ndi khou rwiwa vha fhedza na vhone vha songo thusiwa ngauri sa zwe nda zwi amba mvelo yashu a itendi uri munna u a vha nga fhasi i soko dzhia uri vhana vhoṱhe vha nga nṱha ene hu na vhafumakadzi nahone vha na maanḓa hu na vhafumakadzi ano maḓuvha vhene hayi kha u rwa vharwa ene vha hone vhanna zwa vhukuma vhene vha khou rwiwa ḓuvha na ḓuvha ene a tshi to zwiḓivha uri nda to ita hezwi ndi ḓo rwiwa nga vhomme mara a vha bveli khagala nga mulandu uri na lushaka ali zwitendi a vha vhoni ndi khou amba vha khou zwi sea uri zwa vhukuma zwi khou itea na ene zwi khou itea ndi zwa vhukuma vha dzi ṱalutshedza hani hedzo khakhathi vho Mudzinga Mathiva khakhathi hedzi dzi ḓa nga u fhambanana ri wana uri hu na khakhathi dza vhathu vhane vha vha uri vha to rwiwa hu na khakhathi dza vhathu vhane vha nga ḓi to tambudziwa lwa vhudzekani havha na khakhathi dza vhathu vhane vha to dzhieliwa masheleni havha na khakhathi dza vhathu vhane vha vha uri vha to tambudziwa zwine ra ri nga tshikhuwa emotionally kana zwi tshi yelana na mafhungo a zwipfi zwavho ndi hedzo khakhathi khamusi dzine ra nga vha ro amba dzone ri vho zwi pfha maḓuvhano mafhungo a khakhathi dzine dza itea miṱani ndi mini tshine tsha nga vha uri tsho vha tshi khou shela mulenzhe kha uri dzi songo ambiwa ngadzo mulovha namba mulovha ndi zwithu zwe zwa vha zwi tshi tou nga ri zwo to tea uri zwi a itiwa nahone zwi vha zwi si na mulandu ri ḓi ri tshi khou amba na vhathu vhahulwane nyana kha riṋe vha ḓi sumbedzisa uri maḓuvhani a murahu munna o vha tshi nga ḓi ri a tshi dzhena nga ngomu muṱani arali a pfha zwanḓa zwi tshi khou ṱhoṱhona kana mulenzhe u tshi nga ha ngo to raha zwavhuḓi bola a ḓi raha honoyo mufumakadzi ane a khou ri a tshi swika a ṱangana ngaye so zwo vha zwi zwithu zwo ṱanganedzeaho zwo vha zwi zwithu zwine zwa vhonala zwi nga zwi na mulandu khazwo ṅwana a tshi rwiwa nga nḓila ifhio na ifhio zwo vha zwi si zwithu zwine zwa vha uri zwi sumbedza zwi na mulandu ano maḓuvha ha ri vho vhona na vhathu vha vhanna vha tshi khou ḓiwana vha kha khakhathi dzo no tonga dzenedzo kha ri ḓo sedza tshakha dza hedzo khakhathi tshakha dza khakhathi nda ndo no ḓi dzi amba uri ndi mafhungo a uri hu na vhane vha to rwiwa havha na vhane vha to tambudziwa lwa vhudzekani havha na vhane vha to vhori vha to dzhieliwa tshelede havha na vhane vha vha uri vha to vhudziwa kana vha vhidziwa nga madzina ane a vha uri a vha a si a vhuḓi khamusi wa ḓivhudziwa upfhi wo vhifhesa thi thu vhona gwitha ḽo no nga inwi zwithu zwo no tonga zwezwo maipfi aneyo ane nga ḓi fhedzisela a khou ita uri muthu a songo ḓisedza nga nḓila ya vhuḓi kana a songo pfha a tshi ḓifuna emotionally havha na abuse ngo to ralo hu na hoyu ane a vha khou zwi ita kanzhisa u wana hu muthu wa munna hu
uvha hu tshi khou itea mini nga ngomu kha uyu muthu wa munna nga tshenzhemo ine vhone vha vha nayo? zwine ra khou zwi vhona ndi zwa uri hu na mafhungo ane ra ri ndi socialization kana nḓila ya ku aluselwe. Ro ḓi sumbedzisa uri murahuni muthu o vha tshi tendela uri a nga ḓirwa nga nḓila ine a funa ngayo, mara muthu wa munna o aluwa a na zwithu zwine ra ḓo ri ndi dzi entitlements kana o tendelwa u ita tshenetsho tshiṅwe na tshiṅwe tshine a nga vha a tshi khou pfesesa uri u khou ṱoḓa uri a tshi ita. Arali munna o ḓivhudza zwa uri no ndi tshi dzhena nga 12 ya vhusiku vha tea u vuwa vha ndudedzela zwiḽiwa, ndi yone ṱhompho yeneyo. Zwi amba uri u pfesesa uri hai a thi khou ṱhomphiwa musi ndi tshi vhuya nga wani zwiḽiwa zwa si dudedziwe kana nda wana zwi kha ḓi rothola, a vho dzhenisa mafhungo a tshanḓa kana a mulenzhe hanefho. Mafhungo a tshelede vha wana uri munna u vha o ḓivhudza zwa uri no tshelede ya muṱani i fariwa nga nṋe, ndi nṋe ndo no langa uri i bva gai i tshi ya gai, vhone vha fhiwa vhugai, kana kha musi ya peṱirolo vha ḓo ḓi to dovha vha humbela mara vha vhone vho i shumaho na hanefho zwi vha zwi khou ḓi bva kha mafhungo o no tonga hanefho. Mara zwinzhi zwi bva kha uri musi hoyunoni ṅwana wa mutukana a tshi bebiwa nga ngomu muṱani u ṋewa thendelo dzifhio nga u tori a vha mutukana ane a ḓo aluwa a ḓa a vha munna. Zwi amba uri ri wana uri vhathu vha vhaṱhanga kana vha vhanna kana vha vhatukana vha vha vho alusiwa vha tshi nga ri ndi uri ndi vhone vhana, hoyu noni ane a ḓa a musidzana ndi uri ndi muthu na tshithu. Zwi amba uri hetshi tshithu tshi khou tea u ḓa tsha seva muthu uya nga une muthu a vha tshi khou ṱoḓa uri havha vhasidzana vha vhaliwa na thundu, vhasidzana vha vhaliwa nga thundu. Ndi ngazwo kha musi ya maḓuvha ri khou tou vhona na mutengo wa hone u tshi khou ḓi eḓana na wa masofa a u ḓura. A si vhafumakadzi fhedzi kana vhana fhedzi vhane vha khou tambudzwa, fhedzi hu khou tambudzwa na vhathu vha mbeu ya tshinnani. Hu ḓi tou vha uri nga kuhumbulelo ko vhorine ri vhona zwithu zwine a zwi konadzei ngori ri pfesesa uri vhafumakadzi a vha na maanḓa o ita zwithu zwo raliho. Fhedzi ri wana uri na musi vhathu havho vha vhanna vhane vha khou tambudza vha tshi khou vula mulandu, mapholisa no vha dzhiela nṱha, vha tou vha dzhiela nṱha zwavhuḓi ngori vha 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 khou vhona unga ndi zwithu zwine vha khou ṱoḓi ambela, nahone a zwi vha zwi sa pfhali ngori muthu wa munna ndi ene a dzhiwa sa muthu ene a vha na maanḓa. Vhathu vha no shuma na zwipondo zwa khakhathi hedzi vha ri nyimele heyi i khou konḓa vhukuma. Vha khou ṱangana na milandu i si na vhukono nga ḓuvha. Na Niki Mailula, Vho Tshilidzi Masikhwa, Takalani Radamba na Vho Fhaṱuwani Manthada vhane vha bva kha TVEP khathihi na Vho Mufunwaini vha munna ndi nnyi vha tou vha khali dzo bikaho. Huna different kinds of domestic violence dzine dzi khou itea, the sexual assault nazo dzine dzi khou itea na dzi harassment. So musi ro sedza hezwi zwithu ro vha ri khou kona ri tshi khou shumisa riṋe sa data capturer, ndi ri nda vhane ra kona u fha vhathu vhane ra vha vhidza uri ndi dzi training facilitator uri vha nga shuma gai after ro no wana stats uri arali u khou itesa maybe domestic violence kha shango ḽa so, riṋe sa TVP ri a kona u ṱuwa ra ya hafhaḽa fhethu ra ita dzi community dialogue ra raiser dzi awareness. And tshiṅwe tshithu sa musi ndi khou shuma sa data capture tshe nda tshi vhona ndi zwa uri vhana vhanzhi vha khou tambudziwa miṱani nga maanḓa kha dzi step father. Vha wana uri mia ṅwana u khou vha vhudza a vha khou muthemba. Ho vha na iṅwe situation ine vhana vha vhavhili, hoyu muṅwe ṅwana sokou pfhi hawe ndi ṅwana ndi ḓabaḓaba, so step father tsho repa ṅwana wa u thoma because hola ṅwana u dzhiwa uri ndi ḓabaḓaba, havhaḽa mufumakadzi vha sa mutendi uḽa ṅwana because o kona u zwi vhona uri okay ndo repa hola a vha ngo amba tshithu, a dovha a ya repa na hola muṅwe, then musi hola muṅwe o repiwa ndi hone hune vha khou thoma u ima. So na nṋe zwo ntsumbedza uri zwi amba uri vhafumakadzi ri khou funesa vhanna u fhira vhana vhashu, and hezwi zwithu zwi vha zwi khou vhaisa ṅwana muhumbuloni. Tshiṅwe tshithu tshe nda tshi vhona ndi tsha uri nga maanḓa Thohoyandou hu na vhanna vhane vha vha vho thagetha vhana vhaṱuku, ndi uri ṅwana a vhuya a vha na 14, 15, 16 vha muruma Thohoyandou. U vha a khou thagetiwa lune arali vha songo tou mu funza a ḓivha nga mafhungo a stranger, u a tou ṱuwa naye o fhiwa 20 randa vha wana ṅwana o tshinyadziwa. And zwi a vhavha nga maanḓa hezwi zwithu, ndi zwa uri vhafumakadzi vhanzhi vha khou vhaisiwa, vha khou tambudziwa, mara a vha khou ṱoḓa u farisa muthu o no khou vha tambudza kana u bva kha u tambudziwa. Ngauri hu na dziṅwe dzi case dzine wa wana muthu o ḓo reporta uri okay ṅwana wanga o tambudziwa lwa vhudzekani, mara vha khou ṱoḓa u farisa perpetrator. Zwi amba uri khavho riṋe ri tou vha ṋekedza eneyi psychosocial mini vha fhedza vha ṱuwa ṅwana ha ngo vha na thuso. And tshiṅwe tshithu tshe nda tshi vhona ndi uri culture yashu nayo
i khou dzhia maga kha u tambudza vhafumakadzi ngauri u ḓo wana ṅwana hafha muṱani maybe o repiwa nga malume, instead of uri hu thusiwe ṅwana upfhi ndi ḓo solviwa nga vhomakhadzi. Arali malume vha khou lwala zwi amba uri ṅwana u ḓo dzudzwa hayani a valeliwa upfhi ishu i ḓo solviwa hayani, ende ṅwana hafhaḽa u ḓo fhedzisela a khou lwala ngauri na malume vha khou lwala. Hafha zwikoloni ri khou shuma na dzi creche, kha creche iṅwe na iṅwe ine ra vha ri khou dzhena a zwi konadzei uri upfhi hoyu u khou sema vhathu, hoyu u khou rwa vhaṅwe, mara houḽa ṅwana arali vha mu sedza vha zama u wanulusa uri uyu ṅwana a no khou dzula u rwa vhaṅwe, a no khou dzula u sema vhaṅwe, u khou itiswa nga mini. Vha nga wana uri thaidzo ya ṅwana i khou bva hayani. Na vhanna vha khou tambudziwa, ende musi vhana vha tshi khou tambudziwa wa vhuya vha mu vhudzisa uri wa yo songo ripota, u ḓo vhudza uri mapholisa vho ri ṱavhanya hayani ni u lugisa na mufumakadzi. Zwino heyo ndi ye nda vhona ndi uri ndo vhona uri hu na thaidzo ya secondary victimization kha vhathu vha vhanna musi vha khou ripota dzi case. Ndi uri arali munna honoyo a no khou tambudziwa a fhumula a dzhiesa tshifhinga tshilapfu, at the end of the day vha nga wana tshifhinga a fhedzisela o vhulaya mufumakadzi wawe ngauri musi o zama u amba ha ngo wana thuso. Ende ndo no vhuya na shuma na kha heyi project ine ya dzi LGBTIs. Ndi hafha musi ndi khou thoma hafha ndo thoma ngayo heyi project. Kha heyi project ya dzi LGBTIs ndi ra vha ri khou thoma khayo, ro thoma ri khou ita research, ra khou shumisa dzi college dzoṱhe dzine dza vha dzi TVET dzine dza vha around, ra wana stats, then nda kona u shuma na Univen. After u shuma na Univen then nda kona u ita dzi dialogue. Through the dialogue hu tshi khou tou discuss, hu tshi khou tou ambiwa, wa wana vhakala vha tshi zwi amba uri hezwi zwithu ndi kale, hezwi zwa dzi lesbians na dzi gay ndi kale zwi hone. U tou vhona uri maybe zwino zwo ṱoḓavho nga tshiṅwe tshivhumbeo na madzina na mini. Tshiṅwe tshithu futhi vhaṅwe vha khou rapiwa hu tshi like sa ezwi a musidzana a khou ri ene o lesbian u pfana na vhathu mufumakadzi u khou funana na vhafumakadzi. Vha vhanna vhane a vha zwi takaleli vha khou pfha uri u khou ri nyadzo, u khou ḓi ita na munna, vha khou mu reipa houḽa muthu, vha khou ri vha khou mu corrector. Vha ri maybe arali rine ngauri rine vhanna ri mu reipa so u ḓo tshintsha. And hezwiḽa zwithu a zwi tshintshei, a si muthu ane u tou vhona musi ari nṋe ndi khou nyanga u vha zwezwo zwithu. And a thi khou uri u na muthu ane ro dzula hafha ri khou sedza ra zwi pfha muthu wa gay o reipiwa gai gai, o vhulaiwa gai gai. I don't think uri hu na muthu ane a nga ri a khou vhona uri havha vhathu vha khou tambudziwa so a ṱoḓa uri ene a vhe zwezwo zwithu. Zwino musi ri khou tshimbila na kha dzi community dialogue enezi na mini, ho no vha na dziṅwe case nnzhi hafha dzine ndo zwi witnessa ngauri ndo shuma na kha heyi project. Musi muṅwe muthu o rwiwa ra vuwa na nga 4 ri khou ya mapholisani ra lala ningei. So wa zwi vhona uri na kushumela kwa mapholisani ako ku ḓo wana vha khou mu sedza houḽa muthu tshi ndi sesi buti. From since January zera capture thi ho vho ḓalesa vhana vha tshikolo, vhana vhaṱuku 2022 ndi vhana vhaṱuku vhunzhi havho vhana khou reipiwa. Nṋe nda khou ri like na vhabebi kha vha ṱhogomele vhana vhavho. Vhaṅwe vha tshi responda vha responda vho sedza vhurereli thi vha ri a si ṱanganedzei ngauri vha khoutha bivhili bivhili iri thi. And then havhaḽa vhaṅwe vha ri ndi maṱutsi maṱura nga Tshivenḓa ri khou sedza hezwi zwithu. Kha domestic ndi tshi khou tou amba nga ṅwedzi thi ri nga shuma case no swikisa 180 170 somewhere there, yeah. And then sexual harassment kuma 50 60 somewhere there. Kale ra ri tshi ḓivha zori muthu no tambudza nga maanḓa fhedzi ndi muthu wa munna a tshi tambudza muthu wa mufumakadzi. Zwino ano maḓuvha zwi khou shanduka, vhanna na vhone vha khou ḓisa phanḓa no tambudza nga vhunzhi. Nga ngeno na vhafumakadzi vho zwezwiḽo vha tshi khou ḓi funziwa vha tshi bveledzela na mini na vhone vha vho ita na u tambudzavho. Nga ngeno ho no vha na kutshele kuswa kune ri khou wana uri vhana na vhone zwino vha vho tambudza vhabebi. Zwino ndi zwithu zwinzhi zwo fhambananaho zwine vha ḓi wana uri zwi khou dzhenelela kha hono u tambudziwa. Mara tshino tou vhaisa nga maanḓa dzimbilu tshine na nṋe ri no shuma ngazwo ra pfha zwi tshi ri kwama ndi zwo ri zwifhinga zwinzhi riṋe ri sa tshiṱiriki tsha fhano Ṱhohoyanḓou ri dzhia number 1 kha milandu yoṱhe ine na khou amba ngayo. Ende kha dziṅwe tsedzuluso dzo itiwaho dzo dovha zwa vhona uri riṋe a ri tou dzhia number 1 fhedzi fhano South Africa, ri a dzhia number 1 na kha ḽifhasi.
nga maanḓa kha inoni milandu ya vhudzekani ri vha ri khou ḓi bva phanḓa nga maanḓa nangwe hafhanoni Ṱhohoyanḓou vha ḓi wana tshiṅwe tshifhinga ri songo dzhia wani vha ḓo ḓi wana ri gidima hanefha kha nomboro ya vhuṱanu zwine a zwithu vha zwithu zwavhuḓi sa iwe muvenḓa u tshi tou vhona uri zwavhuḓi riṋe sa vhavenḓa ri ḓivhelwavho u ita hezwo zwithu zwo tou raloho nga ṅwedzi muthihi fhedzi ri vha ri khou amba milandu ino swifhira 120 ya dzikhakhathi dza miṱani heinoni ya milandu ya vhudzekani ri vha ri khou amba milandu ino fhira 45 zwino vha ipfa 45 kha milandu ya vhudzekani i vha i nṱha nga maanḓa ngori fhethu hunzhi vha ḓo ḓi wana milandu yo ripoteswa vha vha khou amba vho 18 vhanna vha khou ḓa munna ndi nnyi vha tshi khou tambudziwa nda sedza u ṅwala wane zwa vhukuma vha khou tambudziwa nga nḓila dzo fhambanaho nda zwi thoma hafha nga na zwinzhi nga maanḓa uri vha tambudzwa nga nḓila ngauri vhathu hangei munna ndi nnyi ofisi dza hone dzi a fhalwa moto giratshini a hu khou ḓa vhathu vha lwamondo fhedzi hu khou ḓa vhathu vha fhano vhembe na vha nga nnḓa vhanna vha tshi vho thoma u amba ndi hone ne ra kokwale kha statistic tsha vhanna zwino tshine tsha ḓo thusedza uri na vhanna vha dzhiwe sa vhathu muvhuso uyo kona u zwi vhona zwo vha hone vhanna no khou tambudzwa ende sa dzikhoro dzashu a dzi a tou pfumbudziwa u kona u solve dzi problem ndi uri ono ya apota ndi ene winaho na ene mutambudzi wa gidima na apota na tshipolisani ana ndakidarwa muthu a tshowa ndagidima na mapolisani vha ḓa vha fana no uri ndi muthu wawo vhere ara ntera ri khou ṱoḓa vhone nṋe ndi pfhi Radamba Takalani Messi ndi shuma Donald Fraser Trauma Center Vhufuli riṋe ri shuma nga dzi rape na dzi domestic violence na child abuse na HIV and AIDS musi muthu a tshi dzhena trauma center u thoma nga u lidza bele muṋangoni ra ya ra vula a dzhena a tshi dzhena nga ngomu trauma center ra muṱanganedza ra muvhudzisa mutakalo ra fhedza ra muscreena sa zwino hu tshifhinga tsha COVID-19 u bva hanefho ra muvhudzisa uri o ḓela thaidzo ya mini arali o ḓela thaidzo ya rape ri amba naye ra ita consent form ra ya ra mudzhisa malofha na garaṱa ri tshi fhedza ro no ita zwoṱhe a ya dzhiwa vital sign a tshi fhedza u dzhiwa vital sign madokotela a rape a ṱoḓa trauma center vhana hune vha lafhela hone ri tshi fhedza ra lindela results vha ḓa vha mulafha vha muṅwalela mushonga arali awara dzi songo lapsa ri tshi amba nga uri awara dzo lapsa ri vha ri khou amba 72 hours ya vhuya ya fhira muthu wane a tsha wana mushonga awara dzi sathu lapsa u ya wana mushonga wononuwa 28 days u bva hanefho ra dovha ra shuma nga domestic violence ndi musi hu dzikhakhathi dza miṱani zwino musi muthu o dzhena trauma center ri ḓi muita zwino fana na zwa vhaṅwe ra ḓi muṱanganedza ra ita process yoṱhe ra fhedza ri tshi fhedza u ḓo tou nanga ene muṋe uri u khou ṱoḓea u ita protection order kana u khou ṱoḓa u ya ha social worker a tou dzudzanya mafhungo awe na hoyo ane a khou lwa naye ono nanga zwi amba uri riṋe ri ḓo ita zwezwo zwene muṋe a nanga ri tshi fhedza hanefho arali i case yo ḓo vhusiku ya lala i ḓo fhedzisa zwine ya khou fhedzisa matshelo ri fhedza ra vhafha zwo ṱamba ra vhafha ho eḓela na zwo fuka ra vha dzhiela na zwiḽiwa ra vha ṋea vhaḽa ra vha ro fhedza mushumo washu hafhanoni TVP ina trauma center mbili ina trauma center hii ya Donald Fraser ra vha na trauma center Tshilidzini ine hei ya Tshilidzini ro partnera na vhathu vha Thuthuzela Care Center zwino trauma center hedzi dzo vha hone ho sedzwa milandu ine ya vha khou itea kha vhana na vhafumakadzi naho na vhanna vha tshi vha na vhone vha tshi vha vho kateliwa hangei murahu ho vha hu si na nzudzanyo dzavhuḓi dzine vha iteliwa dzine hezwi ho itea mulandu khavho zwithu zwa tshimbila nga nḓila yavhuḓi vha ḓo tendelana uri zwifhingani zwa murahu vha ḓo wana muthu wa munna a tshi balelwa u vhiga ngauri ho vha hu si na fhethu ho tou itiwa zwavhuḓi hu khou itela zwezwo a tshi ḓo tea u ya police station vha pfa tshi vho uri ndo swika hangei nda koleliwa nda vhudzwa upfhi munna wa ri wana zwa si tsha tshimbila zwavhuḓi hezwi ḽa kale muthu o tshipiwa
vha tshi wana a tshi ṱuwa a ya mapholisani a hwaliwa nga veni a ṱuwa a ya sibadela, a swika sibadela vha wana a tshi khou wana thuso fhethu no pfi casuality. Vha wana uri zwino zwi amba uri arali a tshi khou ṱoḓa u vula mulandu u funa u dovha onoyo muthu a humela mapholisani. A tshi ṱoḓa mishonga u funa u ṱuwa a gidima a tshi ya hanengei dzi pharmacy honoyo muthu muthihi. Zwino hezwi vha khou pfa ndi tshi ri one stop center ndi khou amba uri khoyu muthu ane o tshipiwa o swika fhano trauma center, a tshi swika fhano zwezwi ono ṱanganedziwa no vhudziwa uri dzi sevisi kana tshumelo dzine dza itelwa vhathu avho ndi dzifhio. Arali ene muṋe o nanga uri u khou vula mulandu, vhathu vha fhano vhashumi vha fhano ndi vhone vha no founela mapholisa uri kha vha ḓe senthara vha vule mulandu wa mugedegede. A tshi khou ṱoḓa u lafhiwa ngauri arali u tshi fhiwa ri funa u wana vhuṱanzi nga dokotela, dokotela a mulafha a dovha a ita na uri a fhedze o ṅwala ya ḽiṅwalo no pfi JT8 line ndi mawaniwa a tshi lafha honoyo o pondiwaho, line ra dovha ra ḽi shumisa khothe sa u ṋea vhuṱanzi uri zwa vhukuma hoyo muthu o tshipiwa. Vhashumela vhapo Thomani Gomba, Manda Ligege na Lindeleni Mavhetha na muḓinḓa wa mudzimu vho TS Muligwe vha sumbedza masiandaitwa a zwiwo hezwi. Ri khou ṱangana khaedu dzo vhalaho nyana. Hu na zwine vha zwi vhidza uri ndi intimate partner violence, vha vhidza ndi IPV, ndi khakhathi dzi no itea muḓini, ndi vhathu vho funanaho khevha. Hu vha hu na u abusana kana hu nga ḓi vha u vhaisana, hu nga ḓi vha u rwana, hu nga ḓi vha u semana, zwi a ḓi fhambana. Ha ḓivha na mafhungo a bullying ine ya itea tshikoloni, hune hafho ndi hone dza vhuya nga maanḓa ngauri zwi ri ṋekedza mapa wa uri ṅwana u khou hula kha environment ya hani kana muḓini wa hani. Ha vha na mafhungo a u tambudzwa ha vhaaluwa, zwine zwi nga vha zwi khou itea vhaaluwa vha tambudzwa nga nḓila nnzhi. Ri na dzi khaedu nnzhi dzine vha wana vhaaluwa vha tshi khou tambudzwa lwa vhudzekani, vha tshi khou tambudzwa lwa tshimuya, lwa u semiwa, vha tshi khou tambudzwa nga lwa masheleni. Vhaaluwa vhanzhi miholo yavho a vha ḓiphini ngayo, vha khou hola muthu khou ḓa a dzhia tshelede a ita zwine a ita zwone. Ha ḓivha na u tambudzwa ha muhumbulo. U tambudzwa ha muhumbulo ndi hezwiḽa zwine ra zwi vhidza uri ndi emotional abuse na mafhungo a u tshuwisana. Nga maanḓa maḓuvhano ri zwi wana nga maanḓa kha bullying tshikoloni ri tshi ya ngei. U a ḓi sokou pfha muṅwe ṅwana tshi ri ndo vha ndo pastiwa kha Facebook, muthu o ṅwala uri a thi ṱambi. Zwi tshi khou ya kha uri hune iwe wa bva hone vhathu vha khou shumisa u sanda kana u sasaladza. Ri khou ṱangana na dzi khaedu dzine vhafumakadzi vha khou rwiwa. Kha muṅwe na muṅwe kana kha mutukana hu na zwithu zwiraru zwine zwa vha hone khaye. Hu na khotsi o dzumbamaho, ndi uri there is a father figure, havha na a dad, and then havha na a husband. Ndi zwithu zwiraru zwine hoyo ṅwana wa mutukana a tshi aluwa u khou tea u vha a khou ṱangana nazwo. Zwi a konadzea ari a tshi aluwa a vha a father mara a seve a dad. Namusi ri na problem ya violence because we don't have those people vhane ra vhidza ndi dzi dad. Ndi tshi khou amba ndo sedza ngauri ramba nga a dad ndi muthu ene u a ḓivha uri u khou itea mini kha ṅwana wawe, ndi muthu ene u a vha hone kha ṅwana wawe, u a ḓidzhenisa kha vhutshilo ha ṅwana wawe, u a ṱunḓela ṅwana, u a ḓivha ṱhoḓea dza ṅwana, u a pfesesa na zwa uri ṅwana u tea uri a alusiwe a tshi khou sumbedziwa nga nḓila yavhuḓi. It's a dad. Then ravha na a husband, ndi kha muthu muthihi habe, ndi kha muṅwe wa muṱhanga. Hoyo o no pfi ndi husband ndi hoyo ene u tea u vha a khou sumbedza lufuno kha mufumakadzi wawe. Zwi amba uri lufuno ri tshi lusedza, lufuno lu vhaisi, lufuno lwone lune lu na mulalo. Arali hu na tshithu tshine tshi khou shayesa nga maanḓa namusi ndi lufuno. Zwine zwa mangadza khezwi ndi zwa uri ri tshi khou amba ro sedza ndo ri tshi khou vhala kha tshiṅwe statistics hapfi South Africa ri na 8.2 million churches, ri na kereke dza 8.2 million, dzine hedzi kereke dzoṱhe dzi vha dzi khou rabela mudzimu muthihi ene ra pfesesa uri ndi ene lufuno. Mara arali hedzi kereke ngavhe dzi vhe dzi khou pfi dzi khou ita zwa nga nḓila ya right,
ndi vhona ungari haya mafhungo a mabulayo na mini ra ḓa ri si nao, ngauri ndi pfhesesa uri ndi kha kereke hune ra tea u vha ri khou fhaṱa mulalo, ri khou fhaṱa lufuno, ri khou ita uri na miṱa i faree zwavhuḓi. Ngauri kereke ndi mini a ri tshi khou amba, kereke upfhi ndi tshiimiswa tsho fhaṱiwaho nga miṱa. Zwi amba uri are kereke tshi tshiimiswa tsho fhaṱiwaho nga miṱa, zwi amba uri ndi hone fhethu hune futhi ra tea u vha ri khou vhona mulalo u tshi khou itea hone. Zwine zwa ri vhaisa ndi zwa uri ri a wana na henevho vhane ra vha ro vha themba ri khou ri ndi vhone vhane vha ḓo ri ranga phanḓa kha hezwi zwithu, ndi vhone vha dovha futhi vha vha khou ḓidzhenisa khazwo. Wa ḓivhusa na zwa uri ndi lushakaḓe lune ri khou lu fhaṱa, nahone a ri sedza ndi henetsho tshiimiswa tshine tsha vha uri ndi kereke, ndi tshiimiswa tshine tshi khou ita mini, tshi khou shuma kha u fhaṱa shango naho. Ngauri nṋe ri tenda kha uri ngori zwiimiswa tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi fhasi ha muhasho hoyu wa no pfi ndi wa social development, ngori tshi redzhistarwa tsho no pfi community based organization. Zwi amba uri tshi vha tsho itelwa u shumela tshitshavha. Zwi amba uri ndi hanetsho tshiimiswa tshine tsha khou tea uri tshi dovhe futhi tshi ri thuse uri ri vhe na vhudziki na mulalo kha tshitshavha. Na zwine zwo ri khou amba ri rangiwa phanḓa nga vhathu vhane vha vha uri ndi vhorapolitiki. Kha vhorapolitiki ri na dzi ward councillor, ndi vharangaphanḓa. Hanefho futhi henefho dzi ward councillor hu na musanda henefho hune vha vha khou vhusa hone. Mbuso ndi ya uri musanda vha khou ita tshipiḓa tshifhio. Ri na civic, ndi zwiimiswa zwine zwa vha uri zwi vha zwi khou ranga phanḓa tshitshavha hezwo. Arali hezwi zwiimiswa zwi vha zwo dzhia liga kha uri ri fhaṱe mulalo, ri fhaṱe lufuno, vha ḓo vhona zwi tshi tshimbila nga maanḓa. A ri tori Vho Mandela vhuya vha zwi amba, vha ri a hu na muthu o no bebiwa tshivhenga, muthu u tou gudiswa u vhenga. Arali u tshi gudiswa u vhenga u nga gudiswa lufuno. Na riṋe a ri gude lufuno, ri guda gani? Ri guda hayani hune nda vha ndi khou aluwa ndi hone, uri nṋe ndi aluwe ndi kone u ḓivha uri I can be a good husband, I can be a good dad, and I can be a good father. Tshiṅwe tshine tsha vhaisesa khetshe ri kha ḓivha kha ḽeḽo ndi tsha uri ri a vha na zwithu zwine ra zwi uri ndi ri vha ri khou thusa vhana kha mafhungo a dzi foster care grant. Foster care grant ndi grant ine ya fhiwa vhana vha sina vhabebi. 80% yadzo dzi grant hupfi ndi dzi father unknown, ndi vho khotsi vha sa ḓivhei. Ri khou fhaṱa tshitshavha tshine a hu na vho khotsi khaho. Vho khotsi hupfi ndi vharangaphanḓa, ndi vhaunḓi. Ṅwana u khou aluwa ha ḓivhi a leader ine a vha uri ndi muthu wa munna kha tshitshavha. Hoyu ṅwana ene muṋe a tshi aluwa a nga si ḓivhe uri muthu wa munna hu tshi ambiwa naye u ambisiwa naye hani, muthu wa munna u farisiwa hani, a nga si kone u zwi pfhesesa zwe zwithu ngori o aluwa kha nyimele ine ha i ḓivhi. Ndi ngazwo ine vha ḓo wana na tshikoloni na musi ri khou vha na vhuthada, a ṅwana u pfa sina problem a khou imedzana na mudededzi ene a vha uri ndi mubebi. Zwino u a zwi pfa na zwo ri ri kha ḓivha na mushumo munzhi nga maanḓa kha uri ri fhaṱe heḽi fhungo ḽa lufuno, ri ḽi ombedzele heḽi fhungo ḽa lufuno, uri ndi kha mafhungo a lufuno hune ra wana vhathu vha khou vhaisana. Ndi kha mafhungo a lufuno hune muṅwe muthu u pfha nga na zwino u property ya muṅwe muthu. Ndi kha mafhungo a lufuno henefha hune heya mafhungo haya o no swika hune o no khakhea nga maanḓa, hune vhathu na musi vha vha ofha fhungo ḽa lufuno, ende lufuno nga lwone lune a lu tea u ofhisa. Case dzo ḓalesaho ndi dza vhana na dza vhafumakadzi, ndi dzone dza ḓalesaho. Hu si uri dza vhana a dzi hone, vhanna vha kha ḓi vha na problem yo bvela khagala yo ri vha ambe. Zwino dzo ḓalesaho nga maanḓa dzi kha vhana na vhafumakadzi. Ngazwo vha khou pfha ndi tshi khou sumbedzisa uri ri tonga ri na problem kha nḓila ine vhafumakadzi vha tea u fariwa ngayo, ende zwa zwino so nga nḓila ine zwa vha ngayo arali vha lavhelesa, arali hu uri vhafumakadzi ndi vhone vha khou khakheliwaho na vhana vha khou khakheliwaho, zwi amba uri mukhakhi ndi nnyi? Ndi hoyu muṅwe wa vhuraru a songo ambiwaho, ene wa vha uri ndi wa munna. Muthu ene ra khou tea u sedzesa ene nga maanḓa ndi honoyo, ndi ene ra khou tea u sedza ene ra mu fhaṱa, ngauri na ene ndi soko pfhesesa uri a nga soko to arali a muthu wa vhukuma ene o fhaṱea zwavhuḓi thavhani zwavhuḓi, a huna muthu ane a nga soko to vuwa soko vhulaya muthu, a huna muthu ane a nga soko to decide u soko dzhia liga soko huvhadza muṅwe muthu. Ri tea u pfhesesa uri zwo bva gai, zwo itisa hani. Tshiṅwe tshifhinga ra ḓifha tshifhinga ra pfhesesa kha havha vhathu vhane vha vha khou zwi ita, ri nga vha na solution, ngauri ra vha ri khou ambesa ngavho nga maanḓa, ri khou vha tsika, ri khou fhaṱa tshitshavha tshine matshelo ri ḓo vha ri si na vhana na tshitshavhani vha pfhe na zwo ri hu itea mini. Ri khou dzhia vhana ri khou vha dzhenisa dzhele nga nṱhani uri vha khou huvhadza vhafumakadzi na vhana.
zwi amba uri vhanna vha nga si ḓo ḓalesa tshitshavhani ende vhanna vha dzula vha songo ḓala. Zwi amba uri hu khou ḓalesa tshitshavha tshine hu ḓalesa vhafumakadzi u fhirisa vhanna. Zwi amba uri hu khou ḓo swika kha tshipiḓa tshine vhafumakadzi vhaṅwe vha ḓo nyaga u dzhia vhanna vha vhaṅwe. Vha ri vha tshi dzhia vhanna vha vhaṅwe zwi amba uri zwi khou humela murahu, zwi khou vhuya fhethu huthihi. Zwino nṋe ndi khou ri a ri dzhie tshifhinga zwavhuḓi ri fhaṱe muthu wa munna, ri pfhesese uri arali mutukana ḽiṅwe ḓuvha o ḓo vha munna, ri mu fhaṱe ri khou mu sumbedzisa nḓila ya khwine. Ndi vhona unga ra ḓifha tshifhinga ra u fhaṱa munna, tshiṅwe tshifhinga na vhanna vha nga bvela khagala, tshiṅwe tshifhinga ra vha na dzulo nonga ḽeḽi ḽine ri khou tou amba ro sedza vhanna uri hu khou itea mini kha vhanna, hu khou itea mini lune vha swika hune vha humbula nga nḓila yo tou raliho. Ndi ngani vha tshi khou swika hune vha ita zwine vha ita zwone, ngauri riṋe ri khou nyaga vharangaphanḓa vhene vha vhori vha ḓo ri rangaphanḓa nga nḓila yavhuḓi, vha khou ri sumbedza nḓila ya khwine. Hayi vhathu vhene vha khou ṱuṱuwedza nga maanḓa mafhungo a violence kana mafhungo haya a dzikhakhathi, zwi vha zwone zwi sa khou sumbedza nḓila ya khwine. Impact ya hone ndi khulwane nga maanḓa nga maanḓa. Vha zwi ḓo zwi humbula uri ndi uri heḽi fhungo ḽi affect muthu, ḽi itea kha muthu physically a tshi khou rwiwa, zwi amba uri u a swika hune a vha na mavhadzi kana vha wana o no khakhelea, a si tsha vha na mbonalelo yeḽani ya vha nayo u thomani. Tshiṅwe tshifhinga vha wana zwi tshi khou itea nga nṱhani ya uri muthu u khou dzulela ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe a khou vhudziwa maipfi a u kwashekana, zwa vha zwi khou mu damage kuhumbulele, zwine muhumbulo wa muthu u vha u khombo nga maanḓa. Ngazwo u tshi sumbedziwa for almost 450 million people shangoni vha na vhathu vha na problem ya depression, zwi amba uri muhumbulo u vha khou damage nga maanḓa. Then tshiṅwe tshifhinga vha ri a ṅwana zwi affecta na nḓila ine a aluwa ngayo, kualutshele kwawe, ngauri riṋe ri tenda uri ṅwana muṅwe na muṅwe kana muthu muṅwe na muṅwe a tshi khou tshila u vha kha tshikhala tshine ra zwi vhidza uri ndi stages of development. Kha stages of development tshiṅwe na tshiṅwe hu na zwine ra zwi athatsha, hu avha na problem kha kuhumbulele kwa muthu. Zwiṅwe futhi ndo ḓi zwi kwamanyana afha uri ri fhedzisela ri khou ṱavha tshitshavha tsha vengo kana tshitshavha tsha dzikhakhathi, ngauri vha ḓa vha khou pfhesesa uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi dzudzanyiwa nga nḓila ya khakhathi kana nga nḓila ya violent. Arali nda sa thoma nda ita zwithu zwa violent ndi tonga ndi nga si pfhiwe. Zwino heyo damage i vha i dangerous nga maanḓa, ngauri ri vha ri tshi khou swika hune ra vha ri khou vhulaya mvalo kha muthu. Muthu a si na luvalo dangerous nga maanḓa, u khombo. Zwino arali muthu a bvisiwa luvalo ri vha ro mu khakhela nga maanḓa, ndi iṅwe ya dzi impact ine ya vha uri i vha i khou vha na damage ya serious nga maanḓa. Ndi hezwo zwine wa nga tou sumbedza zwone. Havha vhane vha vhori ndi mupondi, ndi muthu, na mupondiwa ndi muthu, vhathu vhoṱhe havha ndi vhathu. Zwi amba uri vha vhathu ri tea uri ri thome ri vha sedze kha sia ḽeḽo ḽo vha vhathu, ri vhe ri khou vha fhaṱa kha kupfhesesele uri matshilisano ndi matshilisano ḓe. Tsho thoma tshine tsha tea u vha hone ndi uri kha u vhe na pfunzo ya vhuṋe, kha u vhe na pfunzo ya u ṱhonipha havha vhaṅwe vha vhathu vha iṅwe mbeu. Vhunzhi ha vhathu vha vhanna vha na khaedu ya uri a nga vha a munna wa mugede, u pfhesesa uri hoyo muthu ane a vha munna wawe ndi ndaka yawe. Tshiṅwe tshithu tshi re hone ndi tsha uri vha tou sedza vhanna vhanzhi a ri tsha ya dzi kerekeni, vha tou sedza vhanna vhanzhi hu khou ḓalesa nga maanḓa zwikambi na zwidzivhadzi zwi khou nwiwa, zwi khou shumisiwa. Zwiṅwe ndi uri ndi zwezwiḽa zwe mukomana wanga vha khou zwi amba zwa uri vha ḓi wana muthu o vhaisiwa kale zwa vhuya khaye, ngori vhunzhi ha vhathu vhane vha vhapondi na vhone vha vha vhapondwa kale kana hangei muraho, kana vho hula fhethu he vha si gudisiwe u funa na u ḓifuna. Zwino tshiṅwe tshithu ndi tsha uri kha ri gude u thetshelesa. Masiandoitwa a u tambudziwa hune a vha o ḓisandeka nga kha mbeu ndi masiandoitwa a sina vhukono, ndi masiandoitwa manzhi nga maanḓa, ngauri vha sedza hezwi zwithu hezwinoni tshiimo tshine tsha khou sumbedzea Afrika Tshipembe, u vhuya president vha amba uri haya mafhungo o tambudziwa ha vhathu ho ḓisandeka nga mbeu ndi pandemic ya vhuvhili i tshi khou tevhela kha COVID. Ndi ngauri zwi vha zwi tshi khou vhonala uri
haya masiandaitwa hatakuwi hana vhukono. Sa tsumbo muhashi na vhathetshelesi sa vhunga ndo no ṱalutshedza uri ndi vhathu vhane vha vhori vha dovha futhi vha ya vha tambudza vhaṅwe vhathu ngavho. A mufumakadzi o vhuya a tambudziwa arali zwi songo tou shumaniwa nazwo zwavhuḓi vha wana a tshi dovha a tambudza muṅwe mufumakadzi ngaye. Arali a ṅwana vha ḓo ḓi wana a tshi dovha ita mini, a tshi dovha a tambudza muṅwe ṅwana ngaye. Tshihuluhulu ha vhukuma zwi sia ri tshi vha na shango ḽi songo lalaho ḽi sinaho mulalo. Ri vha ri tshi khou tshila na vhathu vha sinaho lufuno ngauri khaye u vha o fara dikiti heḽia ḽo ri mini o vhuya a tambudziwa murahuni a tshimbila a tshi tambudza vhaṅwe vhathu. Zwiṅwe zwithu zwine zwa khou itea nga maanḓa ndi zwa uri hezwi zwithu ngauri zwi itea nga maanḓa miṱani hune hu vha hu sina muṅwe muthu ono khou zwi vhona nga nnḓani ha muraḓo wa muṱa. Zwi amba uri ri vha ri tshi khou amba nga Afrika Tshipembe ḽine ḽa vha uri miṱa yashu yo kwashekana ngauri vhathu vha re khayo miṱa vho ita mini navho vho kwashekana. Hu tshi kwashekana miṱa zwi amba uri muvhundu washu une ra vha nawo u khou vha wo vhumbiwaho nga miṱa yo itaho mini yo kwashekanaho. Ri tshi bva kha muvhundu ri khou ṱuwa ri ya kha tshiṱiriki tshine tsha vha uri tshi khou itani tshi khou ṱangana nga vhathu vho itaho mini vho kwashekanaho. Zwi ita uri mbingano dzashu vha wane dzi si tsha khwaṱha ngauri uyo muthu musi a tshi yo vhingiwa arali o vhuya a tambudziwa kha musi lwa dzinguvho vha ḓo wana uri a tsha kona u fulufhela muthu wa munna na ḓuvha na ḽithihi. A si tsha fulufhela muthu wa munna vhanna riṋe ri vhathu vhane ri nyaga u fulufheliwa, muthu wa munna u nyaga u fulufheliwa. Zwino mini ha musi u tshi khou ṱangana na muthu ane a vha uri ha u fulufheli zwi amba uri hoyu muṱa a u tsha kona u tou fhaṱea zwavhuḓi musi ri tshi tea u fhaṱa ri tshi ya gai ri tshi fhaṱa ri tshi ya phanḓa. Zwino masiandaitwa hanoni ndi masiandaitwa a sina vhukono ane ri nga amba ri tshi ta bembela misi yoṱhe ri tshi ṱuṱuwedza uri vhathu vha songo fhumula musi zwi tshi khou itea ngorali vha songo vhona u nga ri ndi zwithu zwa 5 minutes ndi zwithu zwa 3 minutes. Ndi zwone hu nga vha hu tambudziwa ha dzinguvho fhedzi zwi tshi ya phanḓa zwi kokodza ha vha na masiandaitwa mahuluhuluhuluhuluhulu. Zwine zwa khou vhavha ndi havha vhana vha re nga hafha murahu vhe vha ḓa shangoni nga kha muṱa wonoyo une vhone vha yo vha zwipondwa vha yo vha dzi victims za u lwa havha vhavhili khotsi na mme vha tshi lwa hu vhaisalesa nga maanḓa vhana ngauri shangoni khombo ine ya vha yone ndi yori u tendela u vha na mme muthihi wa tendela u vha na khotsi muthihi. A zwi konadzei uri hu vhe na vhakhotsi vhavhili kana vhomme vhavhili. Arali khotsi vha vhukuma vha lovha vha ṱuwa ha ḓa vhaṅwe na zwino ndi khotsi nga maambele mara vha zwa vhukuma vha vha si khotsi yawo ngori khotsi u vha na muthihi. Mara zwi tshi ḓa kha munna na mufumakadzi munna lovha u a ḓi tou malwa nga muṅwe a tou vha munna wa vhukuma. A huna zwithu zwi no pfi step husband nga tshikhuwa hapfi ndi munna mara pfareli a huna zwithu zwo ralo u tou vha munna wa vhukuma kana step wife a huna step wife ndi wife ya vhukuma kuma. Zwino mara kha vhana a u koni u vha na muṅwe mme kana muṅwe mother u vha na muthihi hoyo no ḓa nga murahu u pfi step mother zwi amba uri a si miya vha vhukuma vha tou vha pfareli. Zwino zwi dina zwenezwo uri mana baba arali vha thoma u lwa vha vhaisana mashudu mavhi Tshivenḓa tshi ri musi nḓou mbili dzi khou lwa hu vhaisala hatsi. Zwone dzi nga ḓi lwa dzi tshi rwana nga misingo dzi tshi ṱhavhana nga maṋanga ḽiṅwe ḓo sevhedza phulanani mara hatsi ho huvhala ho fa ho tshinyala ende hatsi vhu si na mulandu ende hatsi a si hone ho vhanga ho nndwa ine dzi nḓou dzi khou lwela zwone. Zwino na vhana muḓini vhana vhanzhi vha khou shanduka u vha zwipondwa vha vha dzi victims za nndwa ya mma na baba kana ṱhalano ya mma na baba. Ende vho ita u research kha hezwo zwithu vha ri vhana vhaṅwe vha kona u ṱuwa miṅwaha mararu a tshi khou vhaisiwa nga u fhambana ha mma na baba. Ndi uri impact ndi uri u kwamea ha ṅwana hu fhirisa mma na baba. Mma na baba vha nga ḓi vhaisala zwezwi nga maanḓa zwi kha ḓi bvo itea mara vha wana vho muṅwe wo sea naye a zwi mbo ḓi ḓimuwa zwa ḓi ṱuwela. Mara vhana a huna zwithu zwo raloho vhone vha funa u vhaisala for life and zwi funa u vha kwama na tshikoloni zwi funa u vha kwama na kha vhutshilo the social life zwezwi vha khou tshila na vhaṅwe. Ṅwana vhana vho no aluwa vha tshi tambudziwa kana kandi zwi vhe nga nḓila ndo ya nda vhuya nda humbeliwa u ḓa hafho kutama sinthumule prison uri ndi ḓe ndi rere hone. Ndi swika fhaḽa nda wana ho ḓala vhathu nga maanḓa ho ḓala vhanna vhanzhi nga maanḓa maḓana na maḓana na maḓana na maḓana a makhuwa avha vha makhaladi avha vha mazulu na maxhosa na mandebele na vhavenḓa na machangana na tshaka dzoṱhe dzi hone na vhene vha maindia vha hone hafho nṱhavho ho to zwino ndi vhudzisesa havho no shuma ndi ri upfhi wai vhanna vho ḓala hafha vha ri zwe zwa itea ndi zwa uri vhanzhi vhavho vho bebiwa vha davuka miṱani yo kwasheaho vho aluswa nga mme fhedzi kana nga khotsi fhedzi kana ono vha na vhaṅwe vhasadzi kana nga mma vhono vha na muṅwe munna wa wana uri havha vhana a vha khou aluwa
kha nzulele yone yone ine baba vha malofha khevha mma vha malofha khevha ndi vhone vha no khou vha alusa. Hapfi vhanzhi vha re hafha ndi zwipondwa ndi hune vho bvisela vuvu ḽavho kana pain yavho kha muṅwe muthu. Arali munna wa wana ngori o aluwa a khou ṱhuphea u ṱhupha musadzi matsina u khou boḓa wo u ṱhupha ndi u boḓa hawe a rwa musadzi kana a huvhadza musadzi a vhaisa mufumakadzi u a pfha o boḓa nyana. Ende asi ndi zwithu zwi re hafha kha muhumbulo na kha mbilu. Zwino zwi vha zwi khou amba zwezwo uri musi vhana na vhasadzi vha sa farane zwavhuḓi mashudu mavhi a zwi fheleli hafho zwi fhelela kha vhana. Zwi tshi bva fhaḽa vhana a vha dzule muḓini vha aluwala vha dzulene vha aluwa vha funa ya kha tshitshavha. Zwino hu khou ṱuwa muthu o huvhalaho na musi u songo to mukanda vho zwino pfhi khezo arali wo mukanda he a huvhala hone una reaction ine a i vhi yavhuḓi nga mulandu wori kha ene u pfha uri wo muvhaisa kha musi vhuya humbula wo ita nga khole hone arali tshilonda tshone tshi sathu fhola u khanikhala lunzhi na wa to mukanda zwiṱukuṱuku zwi sa vhe zwa ri mafhungo u a react hafhu pa ṱavha na mikosi a bvisa na maṱamba ngauri wo mu ritha fhethu ho vhaisalaho. Zwino na vhathu vhane vha aluwa vho vhaisala wo aluwa muṱani hune baba na mma vho vha khou vhaisana zwi a u dzhena u ṅwana na iwevho u tshi yo mala wa wana a thi rupfi muruvha vho bva tsindeni tshikavhavhe tsho rala tshi khou vhavha a tshi khou tou konḓisa and a tshi khou tou tshinga arali ni na probleme vhuseni mukegulu avha vho mukavhavhe uri vhone vho shela mini masina kha ṅwana. Zwino tshikavhavhe tshi khou vhavha tsho to hwala zwithu zwa miyatsho asi tshone tsho no khou tou vhavha phese na tou na tshikavhavhe ndi uri tshi khou vhavha badi handi miyatsho vho tshi dzhenisa hezwo zwithu zwine zwa amba zwori na vhana arali vha aluwa riṋe sa vhabebi ri khou vha vhaisa vha ḓo vhaisa vhathu matshelo ḓuvha ḽiṅwe vha ḓo thoma ngo vhaisa riṋe vhabebi vhavho. Kha koronike yo thoma ndima ya 22 u bva kha verse 51 hafhaḽani hu na mutukana ono pfi Ahasiya. Bivhili iri hoyu Ahasiya a bebiwa nga khotsi yawe vho Ahasi na miyawe vho Jezebele. Hupfi a tshila a tshi edzisa zwiito zwa khotsi yawe na miyawe. Zwino ri a sedza zwiito zwa khotsi yawe na miyawe wavha u mini hapfi havha khotsi yawe vho vha mujuda vho vhudziwa uri vhevho ni songo malelana na dziṅwe tshaka ngauri dzi ḓo ni tshinyela vhutendi ha vhewe na vhushaka haṋu na nṋe mudzimu Jehova. Vho Ahaba vha sa pfi vha kumbana na mukololo Jezebeli hangeni shangoni ḽawe ha ḓivhi Jehova ha ḓivhi kutshele kwa tshiyuda na uri a u itiwi hezwi a u itiwi hezwi ene a ḓa na zwithu zwawe zwa shangoni ḽa hawe. Ri tshi vho pfa mafhungo a Bali henefha Bivhilini vhutendi ha Bali ho ḓa Israele na hoyu mufumakadzi Jezebeli a ḓa kumba vhayuda vhanzhi vha vho dzhena gereke yawe ya u rabela Bali. Ndi hezwiḽa nga tshifhinga tsha Eliya a tshi takuwa o kelema vhukuma a vhulaya ono wisa mulilo u sumbedza uri mudzimu wa vhukuma ndi Yehova a vhulaya maḓana maṋa na maṱanu a vhafunzi vha hone. Zwo pfala uri kereke vhe khulu ya kereke nthihi ya vhafunzi vha 450 zwo mbolo vhe khulu nga maanḓa ngani ngauri yone yo vha isina ya mafhungo uri usongo ita hezwi ha muṅwe na muṅwe a sokou hwavha nga henefho hune a hwavha ngaho a fura kereke ndi ya vhuḓi ri sokou ita zwine ra funa henefho nga ngomu kerekeni ri sokou rali zwine yavho Jehova ya dina iri ivha na musadzi muthihi una musadzi muthihi vhasadzi vho ḓadza kereke na vhaṅwe vha sina vhanna vhanzhi hafho ndi u nambatela na muthu muthihi vha tonga tshitembe tshi kha fulo bo icona zwi funa sokou ita uri tshi ita uri tshi vhofholowa ri tshi tati tshi vhofhololiwa nango ndi muna ndi vhofholowa ndi ambise vho Masindi phala wa ane ya vha musingili ndi aluse vho Johana ambise vho Johana nga phala wa nese a singili zwino yavho Bali hayi u sokou hwavha nga henefho ne wa ḓipfa ngaho. Zwino zwine zwa amba zwori Bivhili iri vhathu vho pambuwa hezwi ri tshi tshila ri si tshaita zwe mudzimu amba ri funa u tshila zwiṅwe ngauri hu na maanḓa mavhili vhutshiloni. Hu na maanḓa mudzimu o no ita uri muthu a tshile zwavhuḓi na maanḓa a Saṱhane o no ita uri muthu a tshile tshisaṱhane. Zwine zwa amba zwori ndi si ṅwana wa mudzimu ndi funa wa ṅwana wa vhamukalaha o no pfi vho Saṱhane. Zwino nda vhuya nda vha ṅwana wa Saṱhane vha funa u dzhenisa zwithu zwavho nda vha tshilela ndi tshi zwi expressa kana ndi tshi zwi sumbedza uri hayi riṋe ngeno muvhusoni wa vho Saṱhane na mukalaha washu vho Saṱhane ri ita so ri a rwa ri a huvhadza ende ri na tshiṱuhu ende ri a vhulaha ri a thuntsha ri a ṱhavha ri a gwaza ri a huvhadza nga maanḓa ende ra farotokana nga maanḓa mara hangeni muvhusoni wa mudzimu a ri tendi u ita ngoralo. Tshitshavha tshi khou lila nga u lenga u thusiwa musi vha tshi vhiga milandu zwiṱitshini zwo fhambanaho zwa mapholisa. Ndi ya mapholisani ndi ya the following day nga Sunday mapholisani a Thohoyandou 7 am ndo assistwa nga 3 yanga masiara ndo nda ndi tshi khou sendwa from pillar to post
ndichida ndikusvika ndikotuswa nga mini ndikuexplain ndikutuswa nga mini dzulani anepo ukoda muofisa dzulani anepo dzulani anepo. I kind of felt uri ndikuwana secondary victimization nga izvila zvithu because nokutusa vakopedzera vazokutusa then hambodida mumwe ndamutarishodza kuti its fine ridonisa trauma center mafinga mande ndikuita protection order ndatoendaita protection order of which it was not served ndokudzofi auna goloi khandiumera ya zvemera ya ndadzura yasisevhiwe up until nga June ndichidova ndichiwana call from ula kuti mwananga achiconfratena futi uri ndakasichimbira chitaratani ene akadichira zvemboni kuti uchimbira kufuna na limwe ndotana jump apa hamu ndajena ndikagopisa na mina zvote ndavuwa the following day ndaya mapolisani naone ndosvika ngamachero very early ndatusiwa ngavo 26 I think ndiko explain zvithu zvezvo zvithu zviti chipinga chote thamusi kha tsumbo yevasumbedzisa falani yeva ine ra idiva roṱhe nga mulandu uḽa une ndo ḓi u vhona na nṋe mulwane vha khou ntsumbedza hoyu wa sumbedza uri hu na muthu wa tshifumakadzini wa miṅwaha yeneiḽa yo ambiwa hanefhaḽa we a swikele a shushedziwa vha sedza kana houḽa mupondiwa vha sedza o ḓa nga ṅwedzi une wa vha uri wo vha ṅwedzi wa Fulwana nga ṅwaha honouḽa wa 2020 arali vha sedza muhasho wa ngana vhathetshelesi mapholisa vha khou shuma hovho tshifhinga tshine ri vha vhukati kana tshivhindini tsha dengetenge ḽa COVID-19 muhasho nga houḽa ṅwaha nga houḽa ṅwedzi ngauri vha ḓo zhumbula uri COVID-19 yashu yo thoma hanefha nga ṅwedzi hoyunoni wa vhuraru wa March then nga July heiḽa tshifhinga ho vha hone ri tou vha maṱhakheni vhukuma a dengetenge ḽa COVID-19 zwino nga zwi amba zwa uri muhashi nga heiḽa tshifhinga mihasho yoṱhe na hanefha kha private sector ri si khou tamba mihasho ya muvhuso fhedzi ho vha khou shumiwa nga miangarambo ya vhashumi kana skeleton workers ngo tou ralo muhashi zwino vha ḓo zhumbula uri na kha riṋe sa mapholisa dengetenge ḽi ḽa ḽo ri dzhenela muhashi ndi ngazwo tshiṅwe tshifhinga vha tshi nga ḓi ḓa vha wana uri hu khou pfhi vhathu vha khou thuselwa nnḓa tshifhaṱo tsho valiwa hu khou fafadzeliwa hu khou fafadzeliwa heneyo mishonga ya uri ro wana muṅwe wa mushumisani o kavhiwa kana o testa positive COVID-19 ngo tou ralo muhashi zwino nga tshifhinga tshe hetshiḽa tshiwo tsha itea ngatsho muhashi ho vha mashudu mavhi ngauri tsha itea nga tshifhinga tshine ho vha khou shuma nga miangarambo fhethu hunzhi na kha riṋe zwa zwo ḓi ralo muhashi lune ri si khou amba uri muthu u tea u thusiwa nga iri ya vhuraru nga madekwana o ḓa nga matsheloni muhashi hu tou vha uri tshumelo yo vha i si nga tou ṱavhanyedza unga zwa zwino muhashi une vhathu vhoṱhe vho fhelela lune ri nga tenda uri arali ro ṱudza sa mapholisa afhaḽani naho ro vha ri si khou ṱudziswa nga u tou funa yo vha i nyimele hetsho tshifhinga ri khou tenda uri vha ḓo zhumbula kha vhathu pili principles hupfhi wa redressiwa u redressa ndi uri ndi onyolosa zwe ra vha ro kombamisa ngei murahu ri khou tenda uri arali zwa dovha zwa itea ngoralo ri ḓo redressa ri ḓo kombamulula ngo tou ralo muhashi wa ngana vhathetshelesi lune nṋe ndi khou livhuwa uri kha iḽa tshiwo muhashi mupondiwa houḽani wa mufumakadzi o fhedza u thusiwa naho zwo ri lengi nyana muhashi ende ra fara sa mapholisa zwino ho shuma luṱingo khwalwa kha u shushedza muthu kana kha u ita milandu ifhio na ifhio riṋe sa mapholisa ri a tea uri ri apply dziṅwe dzi section ro vhudziwa nga khothe uri itani zwigede zwi khou ṱoḓiwa athatshiwa kha dokhethe mafhungo a vhugevhenga na u tambudzana a itea tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe kana ndi masiari kana ndi vhusiku zwi sokou fana tshitshavha tshi no wana tshumelo tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Thohoyandou tshi khou gungula ngauri vha tshi swika yo no rwa awara ya vhuṱae nga madekwana vha wana magethe o hono Colonel Mudimeli na Sergeant Vulezani Dati vho ḓifhindula fhungo iḽo sa tshipholisa zwine zwa vha zwone vha zwi ḓivha tshifhinga tshinzhi ho ḓivha na zwezwo iteaho zwa thungo dza Malamulele zwone zwi sa ambi uri zwi a valisa tshiṱitshi a zwi valitsi tshiṱitshi a ri khakhi zwine nda nga tou vha vhudza zwo tshiṱitshi tsha Thohoyandou tsho tou rala a u tou pfhi ho vala a tshi vali ḽi a vhuye ḽatsha zwine zwa itea ndi hezwinoni ṱhaṅwe zwine nda nga tea uri vhathetshelesi vha zwi ḓivhe ri na kugete nga nṱha nga hafha Thohoyandou vha ku vhone kula kugete nga madekwana tshifhinga tshinzhi ri a vala ra vula gethe ḽihulwane nga fhasi ḽi hone hu vha u posiwa muthu hanefhaḽa hanefhaḽa nga tsini a khou lavhelesa vhathu ri vha ri songo tou ḽi vula ngauri vha zwi vhona zwo ri a ngo tou tsireledzea uri ho aṱamini hu nga kona u dzhena muthu muṅwe na muṅwe ane a nga kona u dzhena nga ngomu police station lune vha wana hu songo tsha tsireledzea zwino ho muthu vha khou lavhelesa vhathu vha tshi dzhena na musi vha tshi bva hanefho nga ngomu police station tshifhinga tshinzhi ende zwiṅwe zwithu zwine nda nga vha sumbedza zwone ndi zwa uri a hu na u ima khou vula milandu vha nga ri lavhelesa milandu yasho no khou vulwa tshiṱitshini i khou vulwa vhusiku tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe a hu no pfhi ndi nga tshifhinga ḓe zwino nga zwi amba ndi zwa uri ri khou tshila kha tshifhinga tshine vhathu vha hashu vho bva mvumbo muhashi
ṱhamusi tshi nga to zwi vhenga to ralo a u tsha tou vha na ṱhonifho na hayani vha ḓo zwi vhona uri ndo rali ndi mubebi kana vho rali vha muhulwane wanga ṱhonifho ya hone a tshi anga iḽa ya murahu. Zwine hezwi zwithu zwi khou endelela zwi khou ḓiya zwi khou bva miṱani zwi khou bva mahayani zwa ḓi ḓa na kha zwiimiswa zwa muvhuso zwi no nga mapholisa na maswole a ri tsha tou vha ri vhona vhathu vha si tsha tou ofha mapholisa naho vha songo tea u vha ofha mapholisa vha tea u tou vha ṱhonifha. Arali hu tshi lo swikela hune vhathu vha swika vhane vha dzhena nga ngomu police station vha homboka mapholisa kana vha shushedza mapholisa nga zwihali zwezwe vha vho zwi fara vha swikela hune vha dzhiela vho zwihali zwa muvhuso zwi vha zwi khou ri sumba uri na riṋe sa mapholisa ri funa u ḓavho na strategy kana na plan ine ra nga vhona uri ri wane membara dzashu dzo tsireledzea ngo to ralo mwashi sa zwine zwa khou ambiwa hafha nga mulwane zwa uri magete ḽi tshi kovhela tshiṅwe tshifhinga kana fhethu hunzhi a valiwa zwi sa amba uri tshumelo ya tshipholisa yo vala mwashi zwi vha zwi tshi khou to amba uri ndi maṅwe a maga a tsireledzo ane ri khou lingedza vho tsireledza dzimembara kana vhashumi ngauri vhashumi vha sa tsireledzea vho no khou linda tshitshavha itshi tshi ḓo lindwa nga nnyi mwasho kana vhathetshelesi. Zwithu zwine zwa nga kha musi dzi electric fence na magete ane o vula nga dzi remote kana dzi button na mavhone mahulwane uri a vhe hone police station ndi u engedza maga a tsireledzo zwine zwo vala gete ndi maga a tsireledzo uri vho vhathu vha singo to kana mahokoko ane o bva mvumbo a singo to dzhena zwo leluwa kha vhashumi hanefha nga ngomu police station mwashu wanga. Tshiṅwe tshine tsha khou nanisa lugungulo kha tshitshavha ndi u valiwa dzi satellite dza mapholisa. Zwine zwo iteaho ndi zwa uri ro ḓo vha na u tshipholisa ri tshi ise vhathuni hezwo zwithu zwa ita uri ri ṋambe ri ite uri mivhundu yoṱhe ri vhe na vhathu vhane vha vha khou shumela hanefho vhane vha tou poswa tshoṱhe hanefho vha tshi khou lavhelesa fhethu hanefho hu na vhathu u itela tshumelo i kone u vha tsini. Zwino zwa ita uri dzi satellite hedziḽa dzi vhe uri ngauri mushumo ndi muthihi u a elana zwezwi ri vha ro tou posa veni ine arali vha tshi vha na thaidzo hu avha na dzi phone number dzine ri a dzi isa kha tshitshavha tshiṅwe na tshiṅwe tsha hanefho ṱhaṅwe ndi tshi nga si kwamba na kuifi kwa tshikuwa kuṱukuṱuku kha sector kwavha na muthu muhulwane wa hone havha na komiti ya hone hanefho futhi kha ineyo sector ya hanefho lune kha zwithu zwenezwi zwo no nga ndi nga ḓi certifya ngauri ndi khou tou humbula ḽi ḽone ipfhi ḽine nda nga ḽi shumisa lune vha wana uri hanefho arali vha tshi vha na thaidzo vha swika hune hu na dzi founu heneyi ya honoyo muthu ene a vha muhulwane wa haneyo kana to sector na muzigo yetu vana ipfile nda kukontrolekanya zwavhuḓi honoyo muthu wa kwamiwa vha ḓa vha thusa guveni ine dzavha dzinda dzina hezwi zwo certifya zwithu zwone zwine zwa vha tshi ganda ngazwo zwo ganda zwi dzula zwi hone kha dzigoloi dzine dzavha dzinda. Zwiṅwe futhi ri tshi isa phanḓa fhethu hoṱhe ho fhambanana uri a ri sokou dzhia tsumbo ndi zwibadela haningei fhethu no nga misanda na hunzhi ho fhambananaho arali vha tshi vha na thaidzo tshifhinga tshinzhi u nyaga u certifyelwa ri haya ri na goloi ine ya tovha ri ṱoḓelaho zwezwo yo thusa tshitshavha dzi a bva dzi tshi mona nnḓa dzi tshi ya dzi tshi thusa ra dzi dovha na vha na fhethu hune ri khou ḓi thusa hune vhathu na zwezwo zwo certifya na fhethu ho no nga a tshivhasa hanefha gambani fhedzi sa muhasho wa tshipholisa thuso i hone i ya vhathuni fhedzi khani ya vhathu vhane vha si khou kona u swika vha ḓo dzi ri vhudza sa muhasho wa tshipholisa ri ḓo vhona uri ri nga itisa hani futhi uri ri vhe tsini navho ngori vhathu ndi vhene vha ri shuma hone vha tou pfi ndi mapfura vha a ḓoliwa zwa vhukumakuma ndi zwa uri dzi satellite stations dzashu kana zwi police station zwashu zwiṱuku a zwi ngo valiwa na luthihi mwashu sa tsumbo sa hanefhe vha amba sa Shandima na Pipiḓi mwashu hu vha hu na goloi dzine dzi khou tou shumana na mivhundu yo bva kha ri soko uri u bva Itsani u swika phala Shandima i goloi ino khou shuma heyo area ine ri tenda kha uri ku police station kwavho kuṱuku kwa vha ku Shandima zwi amba uri havha mapholisa vha ḓo mona hanefhaḽa u bva Itsani vha tshi khou mona heneiḽa mivhundu yoṱhe heneiḽa vha tshi ya vha tshi huma hafhaḽa satellite u sedza uri a hu na vhaṅwe vhathu vho imaho getheni na kana a hu na vhaṅwe vhathu vho no khou ṱoḓa iṅwe thuso na ngo tou ralo mwashu na haningei Pipiḓi zwo tou ralo mwashu a hu tou vha na goloi ine ya tou swika ya tou ima kha satellite station kana kha ku police station kuṱuku kana Musanda. Godfrey Mabasa o vhudzisa muḓivhi wa muhumbulo Dokotela Mapula uri na masiandaitwa kha mupondiwa na mupondiwi ndi afhio. Khare kha mupondiwa hu itea mini nga murahu musi o pondiwa ho vha na nyimele dze dza vha hone hanefho hayani musi ra sedza mupondiwa ri ḓo wana uri vhanzhi vha wana mupondiwa u avha na hezwiḽa zwo sa ḓitenda ene muṋe u ḓifulufhela hu vha fhasi vha wana mupondiwa a sa vhoni ene wa ndeme musi a sa vhoni ene wa ndeme hu dovha hafhu arali ri khou sedza hafha kha psychology ra wana uri vha ḓo wana a tshi vha muthu ane a vha na mitsiko minzhi vha ḓo wana a tshi vha na malwadze manzhi maṅwe a vha o dzumbama
ngauri vha zwi ḓivha uri maafrika ndi vhathu vhane vha tama u dzumba hezwi zwithu musi zwi tshi khou itea. Vha wana tshifhinga tshinzhi muthu a tshi khou pondiwa kana hu na honoyo no khou mutambudza a vha a tshi zwi dzumba ri ndi o tou wa mara a tshi zwi ḓivha uri o vha a khou tou rwiwa. Zwa amba uri u vha a khou dzumba u rwiwa a dovha a dzumba futhi na uri u khou pfa u vhavha. Ra sedza masiandoitwa vhathu hanevho vha fhedza vha vhene vha tou u vho ḓigogodedza nga uyo no khou muponda. Zwa amba uri a nga si ṱuwe ngori hafha arali ri tshi khou amba nga mafhungo a vhafunani vha ḓo wana uri hayani kha musi wa dzheniwa dzikereke hupfi ni songo ṱala arali ni khou rwiwa ani ṱali ngauri ni tshi ṱala vhabebi vha ḓo ri ni khou ṱalela mini ngauri ni dzula muṱani. Zwi dovha hafhu zwa itisa uri vhafumakadzi kana hanevho vho no khou pondiwa vha wane a muthu a re mutsikoni munzhi lune vhaṅwe vha fhedza na ṱhohoni zwo swika ngauri mutsiko wa u kwanyeledza wa vha munzhi u fhedza wo swika ṱhohoni ene u dovha vha na malwadze manzhi maṅwe ndi ya tshikhuwa ane anga post traumatic stress disorder musi muthu o tambudziwa lune a tshi eḓela a lorongo u khou tambudziwa tshifhinga tshoṱhe. Tshiṅwe tshifhinga vha wana muthu honouḽa a tshi sokou vha muthu wo sokou tshuwa na musi o ima kha musi vho tou mu vhidza uri kha ite tshiṅwe tshifhinga vha ḓo wana muthu hone a si na vhuḓifulufheli ngauri hafha hune a dzula hone hu nga vha muṱani hu nga vha hu muthu ane a khou tshilisana naye u vha a tshi khou mu fara nga nḓila ine a sala a si tsha ḓifulufhela ine muṋe. Ene ri dovhe ri zwi ṱhogomela uri hanevha vhapondi ndi vhathu vhane vha kona u fhureledzwa hezwi vha tshi tou fhedza u ponda ara khou rwa u ḓo u swikisa kha hetshiḽa tshipiḓa tshine ri tshi tshivhidza hu na vhaṅwe ane a tou ḓisa honeymoon face hezwi zwa honeymoon ndi hezwi zwine u ḓo u luvheledza nga nḓila ine u ḓo tou vhona nga vhutshiloni yawe hoṱhe a nga dovhi ya uru. Ene arali ra sedza vhathu vhane vho vhuya vha huvhala kana na vhane vho fhedza vho lovha ndi vhathu vhane vha khou dzula vha khou sokou lavhelela uri hayi vho muthu ḓo tshentsha ngauri vha ya kona u amba vha vhathu ene vha ya kona u tou ṱuṱuwedza uri hayi nṋe ndi nga si tsha vhuya nda dovha nda ni rwa na ḽiṅwe ḓuvha. Ene zwezwo zwi ḓi dzula zwi tshi khou ambiwa tshifhinga tshoṱhe musi muthu a khou rwiwa. Ri dovha hafhu ra vha na vhathu vhene zwezwi ri tshi khou tshila vha wana u tshi khou ṱoḓa mushumo musi u tshi ya interview wa pfhi mushumo wa u tshi ḓo wana fhedziha u si tu wanaho mushumo u tea u thoma wa fhira kha iṅwe ofisi. Ofisini iwe u tshi khou dzhiwa uri u khou dzhia mabambiri wa wana hu tshi khou ambiwa nga u pondiwa musi u hanefho kha heneyo nyimele wa sedza nyimele yau ya hayani wa wana uri i fhasi a huna muthu ono khou tou shuma kha musi hono mushumo wawe u tshi khou shandukisa muṱa wahau vha wana na hanefho u tshi mbo ḓi ḓo u pondiwa. Ene ha vhuya thoma u pondiwa zwi amba uri hezwo zwithu zwi ḓo ḓivha zwi tshi khou ya phanḓa na phanḓa a zwi imi. Ngeno vho dokotela Matamela Mpharasi vha tshi ri mulaedza une nga usa ndi wa uri arali vho pondiwa mudzimu wa u thusa vha ponya kha vha ye vha pote mapholisani mapholisa a hone vha songo dzumba kha vha ye na kha vhafunzi vha ḓo amba navho vha thusa uri vha songo vha na muya wa vengo ngauri muthu a vhuya vha tshi pondwa a tshi vhona mupondaho u ya muvhenga u tama a tshi lovha. Zwino a ri ṱuṱuwedze hezwo zwithu ri sa khou ri khou promota vhuyaḓa mara o ḓa kha vhafunzi vha mu eletshedza uri a zwi dzhie zwavhuḓi vha dovha hafhu vha mu rabelela uri a kone u vhona vhutshilo zwavhuḓi a songo mu vhona sa swina a vhona uri muthu vho u ya tou dzhenevho nga muṅwe muya. Hu na zwishumiswa zwinzhi zwine zwa vha hone vha wane thuso ngori thuso i hone mara vha songo bvela khagala a vha koni u thusalea. Hu dovha havha na fhungo ḽa uri musi muthu wa munna a tshi vula mulandu wa u tambudzwa nga mufumakadzi hu mbo ḓi vuwa maseo na mapwapwalala mapholisa a ganamana nga zwitiko ngauri vha ḓo wana uri vhafumakadzi vha ḓa ofisini vha nga ḓi ḓa vhanzhi kha vhege vha ḓo wana uri muthu o vhona vhafumakadzi vho no swika vhaṱanu na vhavhili vhanna vha ḓo wana uri ndi muthu muthihi kha ṅwedzi muthihi nahone zwi a konḓa uri a ḓe ende zwiṅwe zwifhinga uri u sala u tshi wana tshiko tsha mafhungo u tshi wana nga musi wo ḓisiwa mafhungo ane vha ra si yone muthu khou ḓa khou amba uri hayi nṋe ngoho ndi khou vhaisala ṱhoho yanga i khou rema ndi thi ḓivhi mulandu u tshi sala u tshi o vhudzisa mafhungo wa wana muthu o tshi ri hayi abe khadi yawe muthu o dzhieliwa nga mufumakadzi vha khou zwi pfhesesa. Zwino mafhungo ndi a uri vhanna kha sa zwe mukoma na amba kha ri vhe na dzi club na rire dzashu dzi social club dzine ra gudisana u vha vhathu vha vhanna ra gudisana u vha vhokhotsi ra gudisana u vha dzi role model kha dzi community ngauri pa sedza zwine zwa khou itea kha vhathu vha vhanna zwi ḓo dovha futhi zwa itea kha vhana vhavho futhi vha vhatukana ngauri a hu khou ambiwa tshithu a ri khou gudisana tshithu. Vhanna vha khou ḓiwana vha tshi khou tambudziwa ri kha tshila kha tshifhinga tshine hu na vhafumakadzi vhane musi ono vhona uri munna wawe ono mutambudzesa u ambo ḓi shanduka na ene
ambo ḓi ri hayi zwine vha mpfisa na nṋe vho kha ndi vha pfise hu na vhanna vhane a tshi vhuya kha musi o vhuya o wela mativhani mufumakadzi ambo ḓi ri hayi vho ḓa zwavhuḓi ambo ḓi ita mini ambo ḓi wana nene a khou ita mafhungo a ndifhedzo kana o tambudza mini hoyunoni munna ri na vhanna vhanzhi vho no khou tambudziwa nga mafhungo ano kwama zwa masheleni u a tou dzhielwa na khadi ya bannga vha wana tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi khou ita mini tshi tshi khou sumba ngari tshi khou mona kha mini kha hoyunoni mufumakadzi vhanna vhaṅwe sa tsumbo na vhanna vhane vha ya tou tevhelwa na mishumoni vha wane munna a tshi khou ri hei hoyu mufumakadzi o ntevhela mushumoni mushumela vhapo a ḓa ndzhenisela nga maanḓa maṱo musi zwi tshi ralo ngongo ya vhukuma ndi ya uri vha hone vhanna vho no khou tambudzwa hu tou vha uri mashudu mavhi ndi ya uri nga nḓila ine mvelele yashu ya vha ngayo vha ḓo wana uri vhanna a ri koni u tou bvela khagala nga mini nga zwezwiḽa zwa ṱhoni fhedzi mashudu mavhi ndi uri wa ḽi kukuna na ṱhoni u ḓo ḽi laṱa na ṋama na avha vhashumela vhapo zwavhuḓivhuḓi thuso yavho ndi ifhio kha zwipondwa zwino ri tshi muthusa muthu ri vha ri khou muthusa ro sedza zwine ra zwi vhidza uri ndi psychosocial support zwino psychosocial support uri ṱhamusi ri tou i pfesa ndi mini yombo uri ndi hafho hune muthu ri make sure uri ri vhe ri khou muṱhaṱhuvha ri tshi khou sedza uri ezwi zwithu ri tshi ḓa kha family yawe zwo mu affecta hani arali o funzea kha education yawe zwo mu affectisa hani ri tshi ḓa na kha vhuledzani social relation zwo mu affectisa hani hone hanga maanḓesa ri tshi ḓa kha sia ḽa muhumbulo zwo mu affecta nga nḓilaḓe zwino rine ri a swika hune ra dovha futhi ra make sure uri ri ite zwine ra zwi ḓivha uri ndi after care support services ndi hafho hune ri swika hune raya hafho hune muthu a vha hone ri tshi khou pfesesa uri nga murahu musi nyimele dzo itea ndi zwifhio zwine ṱhamusi a khou ṱangana nazwo u khou pfa a khou kona u tshila zwavhuḓi na u khou pfa ngori zwi a itea ṱhamusi vha wana muthu o vhaisiwa nga maanḓa hezwi zwa vhiya pfhi gender based violence ndi zwithu zwine zwo vha zwo ḓalesesa nga maanḓa ho sedziwa u vha khou tambudzisiwa nga maanḓa vhafumakadzi zwi amba uri statistics tsho ḓalesa nga maanḓa kha vhafumakadzi u fhirisa vhanna zwino vha wana uri hezwo zwi khou itea kha setup ya family vha wana ho muthu a tshi khou balelwa uri a humele murahu o tshila kha iḽa family kana vha wana a khou balelwa u humela murahu uri o tshila kha hoyu muvhundu une a vha a khou bva khayo nga nṱhani ha zwithu zwi a ṱangana nazwo zwino ri tshi zwi amba ro sedza ṱhamusi kha sia ḽa psychology ra ri hoyu muthu u vha a khou ṱangana zwine ra zwi vhidza uri ndi traumatic experience tsho thoma muthu a tshi dzhena ri ḓo dzhia zwine vhidza upfhi ndi intake ri khou ṅwala mafhungo ra pfesesa uri zwo thoma gai ra vhidza hoyo muthu ane a khou humbulela upfhi ndi ene u zwi itaho ra dzula fhasi ra amba naye ra musumbedzisa zwine zwa khou itea ra musumbedzisa uri u khou vhaisa hoyu muthu u swika gai ra musumbedzisa uri u vhaisa hoyu muthu hu nga ḓivha na hezwi na hezwi na hezwi na hezwi zwa nga itea ṱhamusi a mukala akhu i khou dzhielwa tshelede ndi vhathu vho ḓi aluwelaho zwiṅwe zwifhinga vha nga pfha u tshi pfhi mukala vho wa nga mini ri si pfesese vha sala vha tshi zwi vhona uri hayi mani ho vha na mafhungo a uri mbilu ya mukala yo ḓe ya bomba mukala ṱhamusi vha gungula vha se wane muthu u amba naye mukala vha ri siye zwa itea zwino nga hezwo ri a dzhenela arali zwi tshi ri kombetshedza uri ri dzhenise mapholisa arali houḽa muthu a sa khou ṱutshela maitele awe ndi hafho hune ra dzhenisa na mapholisa kha mafhungo a ṅwana kha ṅwana a ri vhuyi ro ṱa ri tshi ita mafhungo uri ri ḓo ita ri tshi ita mafhungo a tsetsetse arali ri tshi khou zwi vhona uri zwo itea khezwi ṅwana khou o zwi edziwa sa vhashumela vhapo ri shumana na vhathu vha dziṅwe dzi department ri a ṱuwa ri a kha manese ra ḓivha sumbedzisa uri hu na hezwi na hezwi fhedzi ri tshi khou zwi ita hu na mubebi wawe hanefho ngauri thi zwino ri nga si dzhie ṅwana wa muthu ra swika ra mu ṱhaṱhuvhisa fhedzi arali hu no ri mubebi na ene hu khou vha tshipiḓa tsha thaidzo ri a zwi ita ro sedza maṅwalo kana ndayotewa ine ya vha i khou tsireledza vhana muhashi na vhathetshelesi ri tshi shuma ṱhamusi ndi vheye vhulegelegeni fhungo ḽa tshiphiri ri khou shuma na havha vhathu vho no khou ḓa musi vho pondiwa nga nḓila ifhio na ifhio ri shuma navho nga nḓila ya tshiphiri fhedziha kha musi ndi dovhe ndi sumbedzise uri musi arali a tshi khou pfhi ndi mufumakadzi a nga vha o tambudziwa nga munna wawe o vha a tshi khou rwiwa mufumakadzi a shavha a pfesesa uri kha ndiye ha vhashumela vhapo rine ri a shumana na vhathu vha dzi trauma center hafha ndi fhethu hune vhathu vha wana hone vhukhudo zwi amba zwa uri arali hoyu muthu o ḓa kha rine ri lusa nga nḓila dzoṱhe uri ra sa muhumisele hangei kha phondi zwi amba uri havha muthu ri ita uri vha wane vhukhudo vhune vha ḓo vhu wana kha dzi trauma center dzashu dzine dza vha uri ndi trauma center dza Tshidzumbe zwiṅwe zwithu futhi zwine ra ita zwone hu na tshifhinga tshine vha ḓo wana uri
kha dziṅwe dza dzinzulelo yanga milayo ine ra i shumisa dzi a ri tendela uri hu to bvisiwa phondi muḓini. Phondi i tshi bva muḓini zwi amba uri havha vhathu vha khou sala vha khou dzula muḓini hune ha vha uri mini, hune ha vha uri phondi ya iho. Hu na nzulele dzine musi muthu a tshi to swika ofisini yashu ra namba ra zwi vhona musi ri tshi ṱhaṱhuvha vhulegelegeni ri khou sedza uri zwiḽa zwi no pfi risk assessment, uri hoyu muthu u kha tshivhumbeo tshine a zwi tsha konadzea uri ri shume naye kha nḓila ya u thivhela. Ro no fhirira kha nḓila ya u thivhela, ro no to dzhena kha mafhungo a uri zwa zwino kha ri yo shumana naye ri khou ita mafhungo a u shuma na mulayo. Ndi hafho hune vha wana uri hoyu muthu ane avha tshipondo ha tsha kona uri ri kha hume a humele hayani ngauri nzulele yawe yo no bva nnḓa ha tshanḓa. Zwi amba uri ri lusa u vhona uri ri shume naye a kha mini, a kha vhupo hune ha vha uri hu vha ho itani, hu vha ho khuda. Hone ndi dovha ndi khwaṱhisedza mafhungo ori ri shuma naye lwa tshiphiri. A ri muthu o pondiwa vha wana ri tshi vho tshimbila kha musi zwi tshi vho zwi amba mafhungo avho a vha o tsireledzea nga maanḓa. Nahone ri na nḓila dza tshi dzo vha khwaṱhisa uri sa tshipondwa vha khwaṱhe vha pfesese zori na musi zwo itea ngo rali nga Tshivenḓa na tshirulu tsha fhira ḽi a khebuwa. Ri lusa nga nḓila dzoṱhe uri vha kone u vhona nga hangei ha thavha, vha pfesese zori vhutshilo a vhu ngo guma kha zwithu zwine khou itea nga tshetsho tshifhinga, ngauri ri pfesesa zwipfi khwine uri zwipfi ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi dzula zwi temporal. Nḓila ine vha khou ḓipfha ngayo ṋamusi a si nḓila ine vha ḓo vha khou ḓipfha ngayo matshelo. Ri tshi ṱuṱuwedza zwinoni zwipondwa zwashu ri vha ṱuṱuwedza uri vha pfesese uri vha songo swika hone vha dzhia tshe. Hu na zwipondwa zwine vhaṅwe vhathu vha khou swika hone vha dzhia matshilo avho muhashi nga nṱhani ha uri o pondiwa. U vho ḓo shona uri zwo no vhonelavho kha Facebook ndi tshi khou ruwa sa ṅwana wa tshikolo, zwo no pfiwavho nga vhathu, vhaṅwe vhathu vha dzhiwa dzi vidio sa vhafumakadzi vha tshi khou tambudziwa. Ri lusa nga nḓila dzoṱhe uri kha ri vha mannḓafhadze vha zwi vhone zwa uri zwa vhukumakuma na tshirulu tsha fhira ḽi a khebuwa. Vhafunzi vho Gumani, vhafunzi vho Khathutsheloni Luvhalani, Dokotela TS Muligwe, Dokotela M Masakona, vhoṱhe havha vha sumbedza zwine kereke dza tea u thusa ngazwo. Gereke dzone dzine kana na vharangaphanḓa vhadzo vha funa u dzula vha sedza uri vha kha ḓivhana kha muṱoḓo wonouḽa une gereke i tshi thomiwa kana i tshi vha hone yo vha i khou itelwa zwone. Gereke i hone uri vhathu vha ḓivhe mudzimu tsha u thoma, vha rembuluwe vha ḓe mudzimuni. Gereke i hone u vha phumudzo kha vha no khou lila, u ṋea thikhedzo kha vha ṱoḓaho thikhedzo, u ṋea ṱhuṱhuwedzo kha vho nyamaho. Gereke i tea u dovha ya sedza murahu hune ya bva hone, ri ye ri yo sumbedza uri rine ri na ndavha, ri sa haṱuli vhathu. Vhathu vha khou ḓa tshiṅwe tshifhinga vho ṱangana na dzikhakhathi, wa wana gereke na yone i tshi dzhia sia. Havho nga muthu o ṱangana na khakhathi ngauri o to ḓivhangela yone. Yesu Kristo o mbo ḓi ri kha vhaḽa vhahweleli a si na tshivhi kha ene a thomaho, khavhe ene a thomaho u pora hoyu mufumakadzi kana u posa tombo ḽa u thoma. O sumbedza o ima kha sia ḽa muthu ane a khou tambudziwa, ngauri Kristo ri tshi sedza hoṱhe o vha a tshi ima na vhashayaho nungo, o vha a tshi ima na vhatsikeledziwaho, o vha a tshi ima na vhatambudziwaho uri a vha ṋee phumudzo, a vha ṱhaḓule kha mihwalo ine vha vha nayo. Arali muthu a tenda uri nṋe zwine nda khou ita zwo khakhea ende ndi ṱoḓa thuso, u ya thusalea muthu. Zwi tshi ṱangana na dzithabelo dza vhakhethwa u wana na u vhofholowa. Kha mupondi na mupondiwa ndi nga amba uri arali hu na fhethu ha khwinesa hune vha nga shavhela hone ndi gerekeni. Mudzimu o fulufhedzisa phumudzo, hupfi ndi mudzimu ane a phumudza a ilafha vha dzimbilu dzo huvhalaho, a fhodza mimuya yo huvhalaho. A hu na ṅanga ino fhodza muya ngauri zwo u tambudzwa zwi vhaisesa muya u fhirisa na ṋama. Mara phodzo ya muyani, phodzo ya mbiluni yo kwashekanaho nga u tambudziwa i hone mudzimuni. Kha havha vhane vha vha vhapondi, hafha gerekeni hune ra vha ṱuṱuwedza uri vha shavhele hone, hu na mudzimu ane ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri uri hangwela milandu yashu yoṱhe. Musi vha ḓa vha wana khangwelo yo fhelelaho, rine ro dzulaho fhano shangoni ri na dzimbalo dzo fhambananaho. Vhaṅwe dzimbalo dzavho dzo fa a dzi tshili,
vhaṅwe dzimvalo dzavho dzi kha ḓi tshila mara uri luvalo lu vhuye lwa muthu a kone u pfesesa na u ṱhonifha muṅwe muthu uri hoyu muthu ndi funa u mufuna vha zwi ḓivhe bivhili i amba nga lufuno tshele ende arali ro vha ri tshi khou funza nga lufuno kerekeni ro vha ri tshi ḓo vha ro no vha kule na community yashu ngori roṱhe ra ḓa ri khou sumbedzana lufuno lwa vhukuma na u tou ṱhonifhana uri muthu a tshi ḓa kana ndi na muhura hanefho tsini na nṋe ndi vhe na lushaka havhuḓi naye na vhathu vhane ubva tshitshetsho tshi a pfulutshela a dzula afho fhethu hambi na muhura wawe ngani ngauri luvalo lwawe a lu musumbedzi u vha na lufuno lwo fhelelaho ndi afho hune zwithu zwa tshinyala zwi bva hone ndi vhona u nga ri tea u vha na tshuṅwahaya ya uri ri bveho ri funze vhathu hu ḓi tou vhori a u nga bviwa ya fhethu hune vhathu vha vho kuvhangana hone vho nwa mahalo hu ḓi tou nga vhuḓabaḓaba ngauri a no ane muthu a nga u pfa nga tshetsho tshifhinga mara ro vha ri na dzimbekanyamushumo dzo ri kone u bva ri tshintshela miḓini ri tshi sumbedza vhathu uri bone ri khou vhona khakhathi ya uri musi vhone vho no dzhia hezwi zwi khou sia vhana vha tshi khou shavha na hayani uri a vha eḓeli vhone vhone vha ḓaya vha tshi khou shavha na miḓi yoṱhe uri danda ḽi vha ḽo dzhena muḓini ṱhamusi vhathu vho vha tshi ḓo vha vha tshi khou zwi dzhia nga muya wavhuḓi. Yesu uri angeni kha Mateyo ya 28 verse 19 uri vheiwe a fhambana vha tshivhidzo na vhatendi iyani mashangoni oṱhe niye ni funze mafhungo maḓivha iyani zwi amba zwori mudzimu u khou ruma tshivhidzo vhatendi uri iyani ni yo rera a tshi khou zwi ḓivha zwori hangeni nnḓa hu na vhathu vha re kha nyimele nda kha ḓi bva u ṱalutshedza vhane uri arali vhatenda ni tshi khou vha funza vhatenda ipfhi ḽa mudzimu ḽine na khou ḽi amba vhatenda vha rembuluwa zwi amba uri vha ḓo litsha hezwiḽani zwithu zwine vha khou ita vha vho ita hezwi zwine na khou vha funza uri vha ite zwone zwino musi kereke riṋe vhatendi ri si tsha bva ra ya shangoni u yo rera ipfhi ḽa mudzimu uri vhathu vha rembuluwe arali riṋe mudzimu ono ri khwathela ngori Yesu ri vhatendi ni tshi vhona vha vhavhuḓi vha tou khwatheliwa nga ipfhi ḽawe arali riṋe ro no khwatheliwa hongo ri wana ri vhavhuḓi o ri wana ri na mara ri tshi dina nga maanḓa arali nga sedza muthu no nga Paulo rala a kha ḓi pfhi Saulo o vha khou dina nga maanḓa ḽa muthu a tshi ṱhupha tshivhidzo a tshi fara a tshi rwa a tshi vhulaha a tshi itisa hani vhathu vha tshi muofha na gereke yoṱhe i tshi muofha ndi ngazwo ri rembuluwa hu tshi pfhi u khou ḓa Yerusalema uri vhathu vhafunzi vha muṱangane no muthu a songo ya a kanda fhano a vho ṱanganedzwa nga Barinaba a kona u muthusa u mu alusa u mu ṱuṱuwedza na mini na zwoṱhe zwino ndi khou nyanga u sumbedza point ya uri tshivhidzo tshi na mulandu riṋe vhatendi kana dzikereke ri na mulandu wo u bva ri yo rera ipfhi ḽa mudzimu ngauri arali riṋe ra sa bva ra soko rabela mara ra bva ri sa yo rera ipfhi ḽa mudzimu kha vhathu vha nga rembuluwi vhathu vha sa rembuluwa riṋe ri vho zwi ḓivha uri vhathu a vha kona u ḓi itisa hu na muya wa vhuvhi khavho hu na muya wa u tshinya khavho hu na muya wa u vhulaha khavho ende a si wavho ndi wa hoyu mulwana no pfhi Saṱhane ndi wa Saṱhane zwino zwi ṱoḓa zwa uri vhathu vha vha funziwa mafhungo kereke na mulandu wa uri muṋe wa kereke Yesu uri bvani ni yo rera mafhungo zwino nṋe ri khou ya riṋe ro ḓi dzulela khou takalela vhenevha vhathu vho no rembulwa vha re nga ngomu tshivhidzoni ra ṱhogomela vhone nahone na u ṱhogomela hone huṅwe a vha ṱhogomeliwi vhone vhaṋe vha khou tou ḓiṱhogomela mara Yesu o vha uri a khou ḓisa thasululo ya heyi nyimele uri tshivhidzo kha ri ṱuwe uri vhoni ni muṋe wa shango a ri ḓo pfana vheiwe uri muṋe mushumo wawo ndi mini arali u fhaḽa kha boḓelo kana kha tshigoḓelo ra sa u dzhia ra u shela tshisevhoni u shuma itani u vha hone hawo u songo sheliwa tshisevhoni tshisevho a tshi nga tshanduki tsha ḓifhelela ngauri muṋe wa henefho tsini u funa u tou bva hafhaḽani kha vhutsini u tou dzhena nga ngomu tshisevhoni tshisevho tshi ḓo shanduka taste ya hone kana muḓifho wa hone wavho vha u ḓifha zwiḽiwa zwa vhuḓifhi zwino na riṋe sa kereke Yesu ri vheni ni muṋe wa shango zwino ra soko dzula kerekeni dzashu ri sa bvi ri tshi yo rerayo zwi amba zwori vhathu a vha nga rembuluwi ende vhathu vha sa rembuluwa zwi amba zwori hayani ra khou amba hone a ḓo bvela phanḓa so nṋe ndi vhona uri zwi hone zwine ra nga ita sa kereke uri kha ri ṱuwe ri yo rera mafhungo vhathu vhone vhane vha ḓo remba a vha nga rembuluwi vhoṱhe hezwo zwi to pfala mara vhane vha ḓo rembuluwa vha hone kereke na yonevho ya sa takuwa ya eletshedzana ya ima na muvhuso kha sia ḽa u eletshedza muvhuso uri vheiwe thilima muvhusoni u khou tou shuma vhathu vhene vha tou vha nanga zwino a zwi to amba uri wa vhuya wa nangiwa wa vha tshikenengeni u mbo ḓi shanduka wa vha brilliant ndi uri wa vha mukona zwoṱhe a hu na zwithu zwo raloho zwi amba zwori kereke i na mulandu wo wa zwori
i eletshedzane i shumisane na muvhuso. Zwi sambi zwori muvhuso one ndi wa party ye nne nda i funa mafhungo ndori arali muvhuso wonoyo party no khou vhusa nne ndi hone henefho uri nne ndi funa u eletshedzana na muvhuso afha vhone ko khakha. Ndi ngazwo na bivhilini vhaprofita vhanzhi mudzimu vha vhetshela zwezwo ngori muvhusi khosi yo vha i tshi vhewa nga muprofita kha mushumo wayo, and zwi amba zwa uri muprofita una mushumo. Zwino kereke yo ima vhuimoni ha vhaprofita havhaḽa vha testament ya kale uri vha vhe vhone vhane vha eletshedzana na muvhuso uri afha ri to ita hani, afha asi hezwi zwine muvhuso wa khou litsha zwi tshi rali zwo khakhea, hezwi tshi to rali muvhuso we zwithu zwi ḓo tshinyala. Hezwi khou to rali ni khou ri mini mini kha vhaswa vha ḓo tshinyala, vha takuwa vha vha vhabebi vha matshelo vho huvhalaho nga ngomu mihumbuloni na mbiluni dzavho, ende vha ḓo dina nga maanḓa. So kereke i na mushumo, ya dovha hafhu kereke i na mushumo wo kuvhanganya vhaswa. U kuvhanganya vhaswa vha ambiwe navho, vha eletshedziwe ngo vhaswa vhanzhi zwine vha khou ita vha khou tedza zwe vha zwi vhona hayani. Zwino kereke i funa vha sumbedza zwo no naho no zwi vhona hayani hezwi asi zwavhuḓi ndi hezwi. Vha hone vhaswa vhane vha rembuluwa vhathu vhane vha vha aluwa ṋamusi sa ri nne ndo rembuluwa ndi kha ḓi vha muswa miṅwaha 50 yo fhelaho ya maṱanu yo fhelaho ndo vha ndi muswa nga hetsho tshifhinga nda rembuluwa nazwo ndi kha ḓi vha mutendi. Vhaini vhoṱhe ha vha vhe ramba navho kha heyi mbekanyamushumo namusi vho ṋetshedza makumedzwa ane anga vha thandululo kha thaidzo heyi. Vhathu vhane ra khou fanela u thoma navho ndi genge heyi ṱhukhu heyi ine ya kha ḓi vha primary. Vhatukana vha re kha primary ngauri ri na thaidzo khulwane hafha ya uri vhana vhashu vha vhatukana vha khou aluwa hu si na muthu wa munna hayani. A thi khou ri vhafumakadzi a vha koni u alusa vhana vha vhatukana, fhedzi a si vhoṱhe ngauri hu na hunzhi hune nda zwi vhona ṅwana wa mutukana muṱukuṱuku zwitukana tsha 10 years vha wana tshi khou amba na miyasho nga nḓila ine vha nga se zwi fune, tshi khou tou sumbedza uri tshi khou vha delela, tshi vha vhidza na uri havha musadzi a tshi tou ri miyangani. Mafhungo a gender based violence a khou fanela u dzhena kha curriculum. Ri na dzi period dzine pfhi ndi dza LO kana dzedziḽa period ndi dzone dze vha vho funa vha tshi khou vhidza riṋe vha zwi imisa hezwi uri nga tshetshiḽa tshifhinga kha ri vhe ri khou amba na vhana vha vhatukana, kha ri vhe ri khou amba na vhana vha vhasidzana. Muvhuso wone u khou lingedza, vho Ramaphosa muphuresidennde vha khou zama, vha khou bvisa dzi tshelede dza uri gender based violence i sapotiwe, vho ita na dzi court dzi special courts uri ngauri vha khou vhona uri dzi cases hedzi dzi a lenga u sengiwa uri at least dzi court hedzi dzi to dila nayo mafhungo specifically. Vhafunzi dzi kerekeni dzashu gender based violence a vha khou i amba. Vhafunzi kha vha funze, kha vha wane tshipiḓa tsha 10 to 15 minutes vha funze nga gender based violence. Ri vhona ungari arali ra tou bva heḽi fulo ne ḽa uri muṅwe na muṅwe a kha tshiimiswa kana a kha vhuimo vhune ha vha khaho a lingedza u vha a tshi khou amba nga mafhungo uri u tou vha vhudza ngone ha tsha takadza haya mafhungo ono bva nnḓa ha tshanḓa tshoṱhe lune wa ḓivhudzisa uri zwa vhukumakuma riṋe sa vhanna ro rali afha dzi ṱhohoni dzashu zwi khou tou shuma zwavhuḓi na. Vhananyana vha vhasidzana vha khou tea uri vha funziwe uri ndinganyelo nga mbeu ndi zwone, na hayani mutukana wa ṱanzwa zwigoḓelo sa musi musidzana a tshi ṱanzwa wa ḓikuvhavho wa shili ngoralo, mara yo vha yo itelwa zwihulwane mishumoni. Zwino hafha hayani kha ri pfhe mulayo wa hayani uri vhone vhabebi kana onoyo mubebi muthihi ono khou alusa vhana u khou ri avha vhana ndi khou ṱoḓa u vha alusa hani. Vhafumakadzi vhane vha khou alusa vhana vha vhoṱhe, vhana vha vhatukana vha khou vha alusisa zwone, vha khou vha fhesa maanḓa a uri vha pfhe vha vhone vhanna vha hafho miḓini. Ndi vhone havho vhatukana vhane hezwi vha tshi bva hafho zwa vhukuma a tshi mala musadzi hangeni ngauri thi o ḓowela controla mufumakadzi muhulwane a tshi o mala wawe hangeni heiḽa control ya bva nayo hangeni hayani i khou ḓo continue na hangeni. Misanda yashu na yone i kha ḓi koloda zwihulwane, musi hu na dzikhoro vha vhidza vhathu vha ḓa vha dzula dzikhoroni, kha vha vhe na tshipiḓa tsha uri hu ambiwe nga khakhathi idzi. Thaidzo ino ni khou ya ngori vhathu kha ri ambe ngazwo na nga maanḓa fhethu hoṱhe ho funa u tshi ri vhathu vha tshi kuvhanganya na ngori songo yela zwa gender based violence. Gender based violence tshi vha tshipiḓa tsha guvhangano ḽiṅwe na ḽiṅwe uri hezwi zwithu vhathu vha vhuye vha thome vha zwi ḓowela. Vha pfa ḽimuya ḽi khou vha ḓela vha tshi kona kha vha bve vha gidime vha dzhime, ḽi a bva ḽimuya vha tshi khou dzhima vhone. Zwa sa ralo kha vhe kha TV program ine vha i takalela nga maanḓa vha i watshe kana vha watshe thimu yavho i tshi khou kunda thimu ine vha si i fune. Vha lavhelesa ḽa metshe heḽia ḽimuya ḽi ḓo bva
zwa sa ralo kha vha ya khonani yavho vha ambe maṅwe mafhungo heḽi miya ḽi ḓo bva. Ri fanela uri rine ri ṱhomphane sa vhathu pfila mudzimu nahone mudzimu ene muṋe a tshi amba uri mini uri u songo vhulaya. Zwino rine nangwe violence isi kha munna nangwe isi kha mufumakadzi nangwe isi kha vhana nga vhana mara ri na mulayo wo pfhi ri songo vhulaya, ri songo vhulayana. Zwiṅwe zwine vhathu vha vhulayana ngazwo ndi mavharivhari hearsay vhane vha u sola vha nga murahu hawo. Ndi ngazwo vha si khou sola nga phanḓa. U songo vhilela wa pfha mavharivhari nga munna wawo, mavharivhari nga mufumakadzi wawo. Vha songo nyaga u ḓidzhenisa vhulwadze vha sina vha vhuya vha swika hafha kha violence ine ra khou i kaidza ngauri vhone vhukati ha vhusiku vha vuwa vha tswa founu vha gidimela bathroom vha scrolla mimesedzhi yoṱhe ye ya founelwa kha founu ya khotsi ya vhana na vhone khotsi ya vhana vho vha dzhia mufumakadzi. Hezwi zwithu zwoṱhe ndi u fukula vhiḓa wa analysa marambo hezwo zwithu. Vha khou itela mini hezwi zwithu arali hu na mafhungo a ḓo ḓa khavho vha songo to agwa. Ende vha tshi bva hafho ndi nndwa, vha tshi bva hafho ndi maipfi o vhavha a tshi khou vhudzwa muṅwe henefho ha vho vuwa dzikhakhathi. Hezwi zwithu ri nga zwi kunda nga u ḓiṱhompha na u ṱhompha muṅwe. Muhweleli chapter 7 verse 21 iri don't take to heart everything people say lest you even hear your friend or your servant cursing you. U songo dzhia wa dzhenisa mbiluni tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhathu vha amba u sa ḓo pfha na mushumeli wau a tshi khou sola. Zwi dzula zwi raru tshithihi tshazwo tsho mbo ḓi wina mbambe. Tsha u thoma tsho pfhi on your marks tshi ḓula tsha ri hop and jump, hop and jump. Hezwiḽa zwiṅwe zwi ḓula zwinzhi zwa ṱavha mikosi zwa ri mapundu unuka mbato a thuthulwa. Hezwiḽa ḓula tsha mbo ḓi litsha u gidima tsha yanga kha grandstand tsha ri ndi nnyi a sina mapundu khavheu, ndi nnyi a sina mato a thuthuwa khavhelu. Ndi a fane roṱhe ndo litshaha mana ndi khou amba kha tshiḓula tsho winaho hapfi odi tsha vhuraru on your marks get ready hop and jump, hop and jump. Zwi ḓula zwa ṱavha mikosi mapundu mato a thuthulwa unuka mapeta tsha gidima hop and jump, hop and jump. Tsha mbo ḓi swika tsha ri kha winning line tsha mbo ḓi ri wini vha tshi interview vha tshi interview tshi ḓula tshilani tsha tori tsha mbo soko rali fhedzi tshi khou amba uri mini tipfi ndi dzinga nḓevhe tsho winiswa nga mini ngo sa pfha. Ndi vhona hu tshi fanela u vha na khunyeleli ya vhurangaphanḓa ha tshitshavha hune ha vha na vharangaphanḓa vha zwa vhurereleli, ha vha na vharangaphanḓa vha zwa mulayo, ha vha na vharangaphanḓa vha zwa mutakalo, ha vha na vharangaphanḓa vha zwa polotiki naho vha songo tou pfhi vhoṱhe mara kha u kona u vha na foramu ine kha shango ḽikene foramu ine ya tou vha yo fomiwaho ya u discussa na u ṱoḓa dzi nḓila dza u kona u lwa na gender based violence zwo o includiwa na vhaswa vha re kha vhurangaphanḓa vhathanga na vhasidzana vha no khou gidimedzana nga zwigidi na mabanga vha sathu dzhena mbinganoni langa pungo kheli vhathanga we langani mbiti vhathanga we tendani hune na balelwa hone vhasidzana we ni songo tenda u pfha uri nṋe thi ithu hezwo zwithu over my dead body ni a itiwa na pumula a ni xelelwi nga tshithu. Hezwi zwithu zwine wa zwi ita wono ṱhavha muthu nga banga u vha wo tshinya future yau yoṱhe wo no fariwa ofhani vhutshilo a vhugumi nga ḓuvha ḽithihi. Ni songo tenda u tshinya rekhodo ya vhutshilo hanu nga mulandu wa zwithu zwa tshifhinga nyana. Ro sedza ḽeḽi sia ḽa dzikhakhathi nṋe vho sa muḓinḓa wa mudzimu ndi vhona u nga ri gereke i khou shuma mara a i khou shuma lwo tou fhelelaho
kha u vha phindulo ya dzikhakhathi idzi. Ndi tshi lavhelesa ndi tshi amba nga u tou angaredza, ndi nga amba uri gereke ndi vhona u nga ri a i tu vha na thuso yo tou imaho nga uri kha dzikhakhathi dzo tou raliho. Ndi ra izwi ngauri tshiṅwe tshifhinga ri nga ḓivha na vho miraḓo vha no khou ṱangana na dzikhakhathi idzi na u tambudziwa, kha musi na u vha vhona ri si vha vhone, kha vhane na u vha vhona ra khou vha vhona. Ndi vhona u nga gereke i khou nga i sa vhoni i tshi sendela muthu ane kha musi ya vha tshipondwa. Tshihulwanesa tshine gereke ya ṱuṱuwedza ndi tshi lavhelesa, i ya ṱuṱuwedza mafhungo a u hangwelana. Wa wana ḽi tshi vha ḽone fhungo ḽa u thoma hu songo thoma haliwa na u ilafha tshilonda tshi re hone. Wa wana mupondwa na ene a tshi vho nga u kombetshedzwa u hangwela, ro ima kha dzi vese dzine ri a tenda khadzo, mara nṋe ndi tshi zwi sedza sa muthu ndi ndoṱhe, ndi a zwi vhona uri ro vha ro tea ri tshi thoma ra vha na tshifhinga kana dzi sesheni dza counselling dzine a thi vhoni dzi khou tou vha effective nga u ralo. Ndi amba izwi ndi na dzi ṱhoni. U funzana mafhungo a u funana, muthu ane wa mu funa u nga si mu vhaise. Ndi vhona uri na zwenezwo arali zwa nga funziwa murafho une wa khou ḓa, musi u tshi yo dzhena kha musi mbinganoni kana musi vhe zwikoloni, ngauri zwa u tambudziwa zwi khou ḓi itea na nnḓa ha mbingano, vha ḓo kona u lavhelesa vho vhaṅwe vhathu vha vha ṱhonifha, vha pfha uri zwa u tambudzana a si zwithu zwavhuḓi. U bva murahu tsikoni hangei kha Genesi, ipfhi ḽa mudzimu ḽi a sumbedza muthu wa tshinnani a ene o thomiwaho u sikiwa, zwi tshi khou yelana na purpose yawe, zwi sa yelani na uri kha musi u speciala u fhira hoyu wa mufumakadzi. Havha vhavhili musi ri tshi vhala ipfhi ḽa mudzimu ḽi sumbedza uri vhoṱhe vha vha ndeme, mara zwi tshi khou yelana na uri vho sikelwa u ita mini. Musi Kristo o no ḓa, ipfhi ḽa mudzimu ḽi a sumbedza uri ngauri Kristo o ḓa o vhofholola vhona vhaḽa vhe vha vha vho tsikiwa, a hu tshena u pfhi munna, hu tshena u pfhi musadzi, mara vhoṱhe tshihulwane ndi tsha uri ndi zwivhumbiwa zwiswa, ndi vhana vha mudzimu. Zwoṱhe zwi khou ṱoḓa vhuḓiimiseli, zwoṱhe zwi khou ṱoḓa uri riṋe sa lushaka, i si muvhuso fhedzi, ngauri arali ra lavhelela uri muvhuso u ḓo vha na zwine wa nga ita, ndi zwone muvhuso u khou funa u dzhia ḽiga kha mafhungo haya, u thoma mahayani ashu. Arali vha zwi sedza kale na nga Tshivenḓa, ho vha hu na fhethu hune vhathu vha kuvhangana hone, vha na zwezwo zwine vha 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 khou ita mitshino yeneyo ya sialala. Zwo vha zwi sa fheleli fhedzi kha mitshino ya sialala, o vha mafhungo a uri musi henefhaḽa houḽa muthu kana hu khou tshiṅwa tshikona, a dovhe a kaidziwe uri hezwi muthannga a zwi itiwi, ni songo kolela vhathu vha tshifumakadzini, ni songo semana, ni songo ita zwifhio na zwifhio. Nga zwezwo vha ḓo wana uri zwo vha zwi tshi khou ri thusa uri ri aluwe ri tshi ṱhonifhana, ri aluwe ri tshi humbulela muṅwe muthu. Ri tama uri vha songo tenda u dzula na mafhungo ane o vha vhaisa, ngauri onoyo muthu o vhaisaho vhone matshelo u khou nyaga u vhaisa muṅwe. Kha vha tende u vha mulomo wa lushaka kha zwithu zwoṱhe zwine zwa nga vha zwo itea kha vhone. Tshi nyaga u amba na vhapondi, ndi ri yawe a ri bve kha maitele haya o itaho ngoralo. Vhapondiwa ndi vhone vhathu vhane kha tshitshavha ri tea u vha tsireledza, ri songo sedza zwori o pondiwa nga nnyi. Ndo ralisa muthu wa muthannga, ndi nga ḓivha ndi khou ḓisisa na muṅwe musidzana, vhone vha tshi mbona arali tshi khou pfhi vha tshi khou ḓivha zwori nṋe ndi khou sedza na hoyu musidzana, vha pfha hoyo musidzana a tshi ri o pondiwa nga Ramudzulerudzani, vhone vha ḓo tsheka uri hayi mani havha vhathu nṋe ndi ḓivha vha tshi seisana. Dzi relationship nga maanḓa ho fokasiswa kha masheleni,
ha tu to dzhena nga maanḓa kha relationship ya muthu ane ha khou gaina masheleni ya nṋe sa muswa ane nda wanala kha gudedzi ḽa University of Venda hafha riṋe ri na dzi organisation dzine dza thusa vhaswa nga kha riṋe vhane ri a kona u bva hafha ra ya kha dzi community dzo fhambanaho kana ra bva ra ya kha zwikolo zwo fhambanaho ri tshi khou ṱuṱuwedza. Ri na iṅwe organisation ine ya pfi the sport yo thoma nga muzena wa Ṋemavhola. Heiḽa organisation i thusa vhathu vho pondiwaho kana vhane vha khou tambudzwa muhumbuloni, tshimuyani kana physically luno lwa muvhili kana u khou tou tshipiwa kana hu na zwine zwa khou itiwa u tambudzwa ngo angaredza hoṱhe. Zwino heyo organisation ya thusa vhapondiwa ngo vha guide kana ngo vha ḓisela vhathu vho no dila na muhumbulo khere a tshi khou tambudzwa lwa muhumbulo, khere a tshi khou tambudzwa lwa ṋama iya vha ḓisela kana ya vha phushela issue dzavho na vha mulayo. Muvhuso wo ita zwithu zwino pfhi hu na dzi psychologist, hu na vhathu vhene ma social worker na mini vhene muthu kharali a tshi khou pfa ana thaidzo wa tea uri ambe navho. Tshiṅwe tshifhinga u amba na zwikhonani kharali u tshi kona ndi zwone zwa khwine ngori u ḓo wana iwe u sina nḓivho ya uri u nga ya kha vhonnyi wa swika wa ri mini, fhedzi wa nga amba kha khonani u ḓo wana khonani yau ana nḓivho yori wa ita so zwithu zwa so zwi nga ita zwavhuḓi. Mara tshiṅwe tshithu tshine tsha tou itea dzikhoro dza vhoriṋe na fhathu vha musanda vha tea u ḓisa vhathu vhene vha amba na vhathu vhege na vhege. Kharali hu na khoro so vha ḓisa vhathu vhene vha ḓovha vha khou amba na vhathu uri vha vha fhe nḓivho ya uri kharali muthu a tshi tambudzwa o tou ita mini. Vha dzula tsini na vhone kharali muthu a khou tambudzwa a sura vha zwipfi vha ya zwipfa vha tou fhumula. Vha tea u amba navho nga matsheloni uri ha itea mini mulovha mini mini. Kharali vha tshi hu muthu o bvela khagala a nga bvela khagala nga khavho a vha vhudza zwori zwine vha khou ṱangana nazwo ndi zwifhio na zwifhio. Tshiṅwe tshithu tshine tshi khou tou khwaṱhiswa ndi tori hu tou vha na dzi psychologist dza muvhuso. Psychologist songo sokou badeliwa dzoṱhe, hu tou vha na vhene vha khou tou volunteer uri riṋe vha nga kona u amba navho riṋe. Muthu u nga si u khou diekanya muthu wa vhathu, u khou rekanya muthu wa vha u khou sokou tshilisa naye zwiṅwevho, u khou tshila vhukati ha vhathu. Vhathu vho raliho vha tou isiwa khoroni a swika ambiwa navho uri vhone kharali vha sa shandukisa matshilo avho ri khou vha pandela kha heḽi shango kana ri ḓo ita zwiṅwe zwithu. Kana vhone vhaṋe makhoro yone ine i tou vha hwale vha ise mapholisani ngori vha ḓo shavha kharali hu si khou ita hezwo. Ri tou bvela khagala ngori rone ri a zwi ḓivha uri vho mugede na vho mugede vha ya tambudziwa ngori ri a vha pfa nga madekwana vha tshi khou lila. So dzikhoro kha dzi tou ima dzi vha fara avho vhathu dzi vha ise dzi dzhele vha deserve dzula haningei. Ra nga tou sedza zwavhuḓi ra zwi tevhelelana u rwana zwi vha zwi sa khou thoma yunivesithi hune ino nda ri ndo ni khakhela na thoma nrwa muthu vha o zwi vhona a tshi khou aluwa zwi khou bva kha vhabebi vhawe hu na mudzi wa hune zwa bva hone. O vha zwi vhona zwori okay kharali mufumakadzi a ita so ndi ya mu vhea tshanḓa. Zwino nṋe ndi vhona ungari a thoma u salesa murahu nyimele ine vhana vha aluwa khayo. Kharali zwikoloni so ri wane vhathu vhadededzi na kana vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo kona u amba na vhana vha tshe vhaṱuku uri vha bvise houḽa muhumbulo une vha khou aluwa vha khou vhona zwone uri muthu ha rwiwi. Ende hezwo ndi rine ri tou kombetshedza vhathu a si zwone na luthihi. Mutukana ene muṋe o nwa zwe a nwa zwone kana o daha zwe a daha zwone u a ima nyogorwa muzana hu sina na tsha ita tshone na luthihi. Ende ri khou tou pfhesesa zwori thaidzo a i shumiwi a i solviwi nga zwanḓa. Muthu vha tou dzula fhasi na muthu ra ambedzana kharali zwi khou bala vha fhambane. Ndi vhona nga vhathu vha vhafumakadzi vha tea uri vha tshi khou tambudziwa a vha vhudze nga maanḓa a vha vhudze bebi khonani kana vha ḓiye na mapholisa even though vha tshi ḓo ambiwa zwiṅwevho nga boyfriend yavho kana a tshi ḓo dovha a vha tambudze futhi. Houḽa muthu vha ya vha isa mafhungo hone mapholisani houḽa muthu a nga si kona uri a dovhe a vhe na access yo dovha a vha ro futhi. Vhathu muṱani a vha ṱhonifhane, munna na mufumakadzi vha ṱhonifhane, vha fare zwavhuḓi vhana, vha gudisane matshilele, then gender based violence I think i nga fhungudzea. Sa lushaka ndi sokou vhona ungari hu tea u vha na dzithero dzo tou funza vhanna uri munna wa vhukuma ndi ufhio, uri hu sa vhe na mafhungo o tambudza vhafumakadzi na vhana. Vhanna vha khou tea u thoma vha tou funziwa nga vhafumakadzi nga kufarelwe kwa vhafumakadzi ngori ro fhambana sambi ya vhafumakadzi na ya vhanna. Vhanna vha khou tambudziwa nga vhafumakadzi na nṋe ndi khou ri kha vha bvele khagala, tshiṅwe na tshiṅwe tshi lugiswa nga mulomo. Vha tea u wana zwiimiswa zwine zwa nga vha thusa. Arali ri tshi khou amba ri tshi khou sedza fhungo heḽi ḽa zwikoloni vhadededzi ndi vhone vhathu vhane vha nga thusa vhana vha zwikolo ngauri vhadededzi vha ṱoisa tshifhinga tshinzhi na vhana. Musi vhadededzi vha tshi tou wana uri ṅwana vha khou vhona hu na zwine vha si zwi pfhesese zwi nga vha nga kutshilele kwawe,
zwi ngavha dzimaraga dzi tshi khou tsa a zwi konadzei maraga dza tsa kha ṅwana hu sina tshi no khou itea vha tea u thusa vhana ndi zwine ra dovha ra zwi amba rari muvhuso washu wo tshi tea u tenda uri hu vhe na vhathu vhane vha thusa kha tshikolo tshiṅwe na tshiṅwe ngauri thaidzo hedzi dzi hoṱhe hoṱhe hune vha kona u tou thusa uri vhana havha musi vha tshi tou wanala vha wane thuso ngo ṱavhanya. Ri tshi sedza mishumoni vha ḓo zwi humbula uri hu na dzipholisi dzine dza vha dzo dzula dzo adziwa fhedziha dzenedzo dzipholisi dzi khou ḓivha dzi hone vha wana mufumakadzi a khou tambudziwa fhedzi a sa ambi. Hafha fhethu ri na zwiimiswa zwo fhambanaho hu na muṱa hu na dzikereke hu na zwiimiswa zwine ra zwi ḓivha zwa uri hezwi imiswa zwi fanela u thusa musi hu na dzinyimele dzo raliho vha khou fusheyana nga mushumo wa hezwo zwiimiswa kho tandulula madandetande o raliho. Ndi nga amba ndari zwiimiswa zwi khou ita zwoṱhe zwine zwa nga zwi kona fhedzi a ri dovhe ri zwi humbule uri hu dovha havha na shortage kana hu na u shotha musi ri tshi sedza hu na ṱhahelelo dza masheleni hanevha vho no khou thusa vha zwiimiswa vha ḓo wana uri vha tshi lingedza hu na huṅwe hune vha guma hone nga mulandu uri masheleni ha khou tenda a khou ṱahela hanefho mara arali ra nga zwi sedza ri nga amba ri tshi ya kha dzipholisi maṅwalo a hone uri hu tea itiwa mini fhedziha ṱhahelelo i ḓa musi ri tshi vhori ri tshi yo sedza ra wana uri na psychologist a huna hanefhaḽa fhethu ra sedza zwibadela zwashu u ḓo wana a muthihi tshibadela ra sedza dzi counselors dzi kiliniki a vhaho zwa amba uri na musi ri tshi khou thusa na dzedzi dzi NGO dzi tshi khou ri dzi khou dzhenelela dzi khou thusa hu dovha havha na ṱhahelelo ino tou vha nṱha vhukuma. Ṱhamusi ri tshi khou khunyeledza nyambedzano ndi khou ṱoḓa vha tshi fhindula hedzi mbudziso dzine ndavha nadzo nga u tou pfufhifhadza a dzi nga vhinzhi mutsiko u hone mutsiko kha vhathu u vhonala nga musi muthu a si tshavha zwe a vha zwone. Arali mutsiko u tshi vhulaya musi wo swika kha tshiṱepe tshifhio? Mutsiko u vhulaya musi wo swika kha tshiṱepe tshiḽa tshine vha ḓo wana muthu a tshi khou thoma u xelelwa nga muhumbulo. Mutsiko u dovha wa vhulaya musi muthu o swika hune a laṱa fulufhelo ḽoṱhe lune no tou dzhia tambo anga i dzhia kana a ḽa dziphilisi kana a nwa zwine zwa nwiwa zwine zwa nga mu itisa uri a lovhe. Ndi khou ri vhathu kha vha fulufhedzee vha funane hu songo vha na no dzumba zwine a vha nazwo kha zwi ḓi ṱafulani. Badzheti ya itiwa ṱafulani nga roṱhe ri vhavhili zwi ri thusedza uri ri kone u vhona zwine ra khou tea u ita muṱani dzi tshintshiwo ri ḓo ḓi kovhekana uri a vhone ngori vhanga vha ṱoḓesa u shumisa tshelede kha zwikene khe yavho na nṋe vho ri ḓo fara he ndi ndindamuḓi ndi ḽa musi hu tshi khou shotha zwithu zwa no nga maṱamaṱisi kana mini ndi yone ine ra ṱosa khayo zwino ndi zwone zwine zwa funa itea ndi ṱaka masheleni zwori ndi uri o ambarisa hani o sia mukombo nnḓa kana mini o itani a zwo ngo tea u ḓa kha riṋe arali vhanna vha vhukuma munna wa vhukuma ha tambudzi u ḓi ṱoḓela tshawo tshinwelo a shuma ngatsho ndi amba arali riṋe ra tshi nga kona u wana badzhete zwavhuḓi ra ri ḓo gidima na vhembe ḽoṱhe heyi phungommbi ya vhembe ya vhugevhenga na u tambudziwa vhafumakadzi na vhana na zwifuwo ra ḓo vhona zwori i fhele ri tea ri tshi celebrate ṅwaha tshi fhela ri celebrate ri tshi shango ḽa mphaphuli a ḽo ngo vha na zwiwo na tshithihi ngori ri nga kona u zwi kona u fhedza khakhathi dza miṱani nge ra farana na mahosi ra farana na civic ra farana na vhomaine vhashu vha sialala ngori u nga ḓi wana hanefhaḽa kha musi vho ya kha vhomaine vha sialala vha pfa mindandane i sa takadzi u tea ri maḓuvha vhembe ḽi ḓivhea venḓa ḽi ḓivhea nga mupeso zwino no mupeso ara u hone zwa vhukuma wa u shumisa u sina muthu tsini tonga tsinga dzi ḓo rema badi wavho u siko mangala wo siko fara na khuhu so zwavho vhomaine na vhone vha tea u sa tenda u fha vhana zwithu zwo raloho u fhiwa vhakala vha sikina nungo zwambo ndi mutingati mahosi vha dzhenelele vha kaidze arali vha kaidza vha vhea milayo na uri tshi pfesesa zwori a vha tshi to kona u vha na milayo minzhi ine ya thusa vhathu ngori vha tshi amba vha vho nyadziwa ri vhuise vhuthu shangoni ḽashu ubuntu ra vhuisa vhuthu shango ḽashu ḽi nga bvelela ḽa naka vhone vha tshi khou tshimbila vha si tende muthannga a tshi khou rwa musidzana wa nḓilani vha si tende u vhona ṅwana a khou kokodziwa musidzana a khou kokodziwa ḓa ndi anifuna badi yamba khombo zwi amba vhuya u kokodzai already o no isa gai kha fhungo ḽa gender based violence. Zwino a ri vhe na bembela ḽihulu ḽine muthu muṅwe na muṅwe a zwi pfhe na zwori arali zwithu ra vha ri tshi khou zwi ita ri vha ri khou khakha
ri fate peace. Ndi humbula tshiṅwe tshifhinga ri tshi khou sedza murahu ri tshi khou bva kha uḽa muvhuso wo tsikeledza vhathu, ho vha na ḽiṅwe bembela ḽe ḽa itiwa uri peace in our land. Zwino ri khou ri heḽi bambela a ḽi vhe hone, ri khou ri peace in our land, peace in our home, peace in our schools, peace everywhere. Ri nga fhaṱa Afrika Tshipembe ḽine ḽa vha is free from violence. Tsho thoma ndi tsha uri kha ri ḓifune, kha ri fune vhafumakadzi vhashu, kha ri fune miṱa yashu, kha ri fune vhana vhashu, ngauri ha sa vha na lufuno ri ita zwithu ri si na ndavha, ha sa vha na u ṱhogomelana ri ita zwithu ri si na ndavha. Tshihuluhulu ndi uri matshelo ḽi tshitsha kha ḽi tsha ro fhelela, ngauri vha to sedza maḓuvhano hu khou tshilwa vhutshilo, vhathu vha khou tshila vhutshilo vha si na ndavha. Ndi uri kha hu vhe na u vusuludza ha hule lufuno, kha hu vhe na u vusuludza ha u ḓiḓivha, ngauri zwithu nga hezwo zwi sa vha hone ri kha ḓi vha na lwendo lulapfhu. Kha ri pfumbudzane sa lushaka, vhathu vha vhanna kha ri ro dzula hanefho mifuvhani, hanefho zwiphazani, hanefho dzithekhisini, kha ri ambe uri hai man, u vha muthu wa munna ndi u vha muthuḓe, u vha khotsi kha vhana ndi u vha muthuḓe. Mitamboni ṅwana wu kha ri zwi ambe, ngauri ra pfumula ra sa amba ndi soko pfesesa nga ri a hone ra ḓi a hone, tshiṅwe na tshiṅwe tshi kona u amba. Zwiṅwe zwa zwithu zwino thusa zwo no vhulungaho miṱa minzhi vhathetshelesa Phalaphala FM ndi u tou ḓi dzhiela ngilasi yau ya maḓi. Heiḽa ngilasi ya maḓi vha i dzhia vha inwa, hezwi vha khou dzhia heiḽa ngilasi ya maḓi vha tshi khou nwa, vha vha tshi khou dzhia mufemo, ngauri musi muthu o sinyiwa ha tsha fema zwavhuḓi. Vha sa khou fema zwavhuḓi, oxygen kana muya u no tea u ya mbiluni na muhumbuloni u vha u si tsha ya nga nḓila kwayo, zwa ita uri muhumbulo wavho u songo tsha shuma nga nḓila ya khwine. Zwi ita uri vha songo kona u dzhia tsheo dza mini dzo khwaṱhaho. Sa munna vha dzhia ngilasi ya maḓi vha ḓinwela, ndi khou vha fulufhedzisa, vha tshi fhedza vha nga si tsha dovha vha dzhia dziṅwe dza dzitsheo dze vha tshi nga dzi dzhia. Tshiṅwe tshithu futhi u tou vhalela u bva kha 1 u swika kha 10, vhone vha tshi fhedza hafho ndi khou vha fulufhedzisa uri zwipfi zwavho zwi nga vha zwo tshintsha. Tshiṅwe tshifhinga muthu wa munna u ya tou bva wa ḓitshimbilela nga milenzhe wa ḓimonela mudavhini kana vha bva nga goloi. Madzoni o dzhia tsheo dzedzo dzine vha pfha uri matshelo dzi ḓo vha dzhenisa dzhele, zwi ḓo ita uri vha tshi khou tshimbila vha tshi khou humbula uri mini zwavhuḓi hezwi zwithu hu kha ḓivha na vhutshilo nga murahu ho wana uri hoyu ṅwana wa vhukati a si wanga, hu kha ḓivha na vhutshilo nga murahu ho wana uri mufumakadzi wanga u khou funana na muṅwe munna, hu kha ḓivha na vhutshilo nga murahu ho ḓivha uri zwithu nga nḓila nda ndi khou zwi ḓivha ngayo a zwi nga nḓila nda ndi khou zwi ḓivha ngayo. Kha musi ndi fhedzisele muhashi nga u amba mafhungo o tambudzwa ha vhana lwa dzinguvho, sa zwe vha sumbedzisa zwone, ṅwana wa miṅwedzi miraru vha ḓo wana a tshi khou reipiwa fhano Afrika Tshipembe, ṅwana wa miṅwedzi mivhili u khou reipiwa. Hezwi zwithu hezwinoni kha maṅwe masia zwi khou ṱoḓa uri vhanna vha ḓivhe uri vhudzekani ndi mini, zwi itisiwa hani nahone zwi itiwa na nnyi. Zwi tshi khou bva kha uri munna u tea u ḓivha uri vhudzekani ndi zwithu zwine a thi zwi iti ndi khou itela nṋe muṋe, zwiḽa zwine zwa pfhi selfish nga tshikhuwa. Vhudzekani ndi zwithu zwine ra zwi ita nṋe na mufumakadzi wanga ri tshi khou itela riṋe ri vhavhili, ndi tshiṱaraṱa tshine tsha vha na bada mbili. Zwino hoyo ṅwana ane vhone vha khou musedza vha nyago u mu ita mufumakadzi wavho, a si mufumakadzi wavho, ha nidi vhudzekani, ono nida vhudzekani ndi mufumakadzi wavho. Vha songo humbula vha guma kha uri vhone vha zipulule vhurukhu havho zwa guma hanefho, ngauri nga murahu ha u zipulula vhurukhu havho vhone hu na masiandaitwa manzhi ano khou vha hone kha hoyu ḽa ṅwana. Zwino sa munna ndi sathu ita vhuṱudzeṱudze ho raloho, ndi sathu ita vhuṱudzi, kha nthome ndi humbula uri hu ḓo itea mini kha hoyu mufumakadzi ane nda khou sokou ṱangana naye, nda vha ndi tshi khou nyaga u sokou muṱambela. Kha ri zwi humbule zwa uri hu vha na masiandaitwa manzhi ane a khou sala a tshi vha hone kha hoyu noni ṅwana, na masiandaitwa manzhi ane a khou sala a tshi vha hone kha hoyu mufumakadzi ane nda khou mutambudza nga maipfi ane nda khou amba one. Zwino vhathu vha vhanna kha ri vhe na vhuḓifhinduleli vhunzhi, ri ḓivhe zwa uri zwipfi zwine vha khou zwi pfha zwone ṋamusi, zwine zwa vha uri nga tshikhuwara nda ndi khou amba, nda ndi ḓo ri zwipfi zwavho zwi temporal. Vha songo dzhia decision ya permanent, u vhulaya muṱa woṱhe ndi decision ya permanent, a zwi rivesei. Vha songo dzhia decision ya permanent vha kha situation ya temporal. A zwi ngo to leluwa fhano South Africa kana Afrika Tshipembe muhashi uri u wane pholisa ḽi tshi khou soga vhathu vhaṱana vhavhili ḽi tshi khou vha isa tshiṱokisini. Zwi tshi khou bva na kha uri muhashi vhupo hashu kana shango ḽashu muhashi zwihali zwinzhi vhathu kana vhathu vha na pfanelo dzo vha na zwihali zwo fhambananaho.
zwine zwiṅwe zwazwo zwi fhira izwi zwine nṋe ravha nazwo mashi lune a zwi ngo leluwela pholisa uri ḽi swikele hune ḽa to lisa vhathu vhaṱana vhavhili ḽi khou vha dzhenisa nga ngomu tshiṱokisini hu songo vha na kakara vhathu vha vhoriṋe vha to nga ri kana vha ḓivhesa milayo lune wa wana uri u tshi khou ri muthu a ṋamele tshiendedzi a yeṱhe wa wana zwi tshi khou konḓa nga maanḓa ha vhuya wana gebisi ya pholisa uri muthu a dzhene nga ngomu venini mwashi lune wa zwi vhona uri hezwo zwine vha khou zwi amba zwi nga ḓi itea kha musi kha mirafho miraru ino ḓo ḓa nga murahu hashu kha musi zwa zwino u tou vha vhudza ngoho a zwi ngo leluwa nṋe ndi ṱwa ndi khou zwi vhona ḓuvha na ḓuvha uri muthu a dzhene venini mwashi a yeṱhe na mapholisa a mavhili dzi a vhuya nyana vha ḓo wana hembe dzo nukala dza mapholisa mwashi zwi songo leluwa na luthihi lune ri tshi rabela uri hezwo zwine vha khou zwi amba zwino khou itea kha maṅwe mashango mwashi arali mudzimu a tshi ri thusa zwa swika vhona fhano ra ḓi wana vho ri khou tou soga kilaba yoṱhe ya vhathu vha 11 kana vhathu vhalafu vha tshi khou dzhena tshiṱokisini u woṱhe mara hezwo ndi vhona ungari zwi nga itiswa na nga vhavhusi vha shango kana nga milayo ya shango arali ya swikela hune kha musi vho ya nga swikela hune ya amendiwa kana ya tshintshiwa zwi nga ri fha vhukhaṅwe na riṋe maanḓa vho ri swikele hune ra ḓi wana vho u woṱhe u fare vhathu vhaṱanu mara zwa zwino i tou vha miḽoro mashango na vhathetshelesi u vha u mushumo munzhi wa tshitshavha na miraḓo ya muṱa arali vha tshi khou vhona muṅwe muthu a tshi khou ṱangana na thavha a tshi khou tambudziwa khoyo ndi ṅwana kha musi khou tambudziwa hanefho hune a khou tambudziwa hone riṋe miraḓo ya tshitshavha ra fhumula houḽani ṅwana u ḓo tambula u swikisela a tshi ri sia mwashi ende u ḓo tambula u swikisela zwi sa swiki na kha mapholisa ngauri zwi khou itea nga ngomu ha dzimbondo zwi khou itea nga ngomu ha dzinnḓu mwashi lune ro vha ri khou ri kha tshitshavha ngeo nnḓa uri heḽi dengetenge ḽo tambudziwa ha vhana na vhafumakadzi ḽi fhele mwashi zwi khou nyanga mutingati mwashi ngauri vhunzhi ha zwithu zwi itea nga ngomu ha dzimbondo mwashi zwi itea nga ngomu ha dzinnḓu lune ro vha ri khou ri miraḓo ya tshitshavha ngeo nnḓa kha ri thusane na mapholisa ri vhone muṅwe ṅwana a khou tambudziwa kana muṅwe mufumakadzi a khou tambudziwa naho ene muṋe arali a tshi khou ri nṋe zwo luga zwo rali vhuadzi ndi ṋama ya thole mara riṋe sa miraḓo ya tshitshavha kha ri takwe ri ime ri vhudze mapholisa kana ri vhudze muṅwe muthu kana vhashumela vhapo vhane vha nga thusa kana vhane vha nga dzhenela vha thusa mwashi madzuloni ori ri sokou tori ndi zwa nga haningei ha dati ndi zwa nga haningei ha mudimeli zwi vha zwo khakhea mashango na vhathetshelesi ngauri riṋe sa mapholisa dziveni zashu dzi vha dzi khou gidima tshiṱaratani mafhungo a tshi khou itea nga ngomu nḓuni kana nga ngomu ha luvhondo kana nga ngomu ha luhura hune riṋe a ri koni u paka veni nga ngomu kana a ri koni u pholisa mwashi ro vha ri khou ri miraḓo ya tshitshavha kha vha ri thuse vha vule maṱo vha tshi khou vhona vho zwino khou khakhea kha muḓe mugede ṅwana mugede a khou tambudziwa kha vha ri lume nḓevhe kana vha lume nḓevhe vha dzula vhashumela vhapo kana vhafunzi kana vhaṅwe vhathu vho vhahulwane vhane vha vha miraḓo ya tshitshavha sa mahosi na hanevha vha dzi civic ngo to ralo mwashi uri ri kone u lwa na iḽi dengetenge ḽo tambudziwa ha vhana na vhafumakadzi mwashi zwiṅwe zwivhangi zwi ḓa nga mavharivhari zwiṅwe zwa ḓa nga tshelede na kaniya ri tea u tou funzana nga khakhathi dzo ḓisendekaho kha mbeu aya mafhungo a u tshiba one i tou vha ḽimuya kana ndi u ḓiitisa vhaṅwe vhe kualusele kwa vhana ku shela mulenzhe kha vhumatshelo havho siani ḽa vhuḓifari havho tshiṅwe tshivhalo ndi tsha vhathu vho no pondwa musi vho fulufhesiswa mishumo nga vhapondi vhaṅwe vha vhapondwa vha humbula no tou ḓidzhia vhutshilo nga nṱhani ya u vhewa fhasi ya mutsiko muhulu vhaḓivhi vhanzhi vha tendelana kha ḽa uri hu tea u vha na tshanduko kha nḓila ine ṅwana wa mutukana a aluswa ngayo lushakani mivhigo i vhavhaho ndi ya uri vhana vhanzhi ṱhohoyanḓou vha tambudzeswa nga vhathu vha tshinnani ngeno vhafumakadzi vhanzhi vha tshi dzumba mafhungo a u tambudzwa havho na zwine zwa khou itea kha vhana vhavho naho zwi tshi vhavha hani musi vhabebi vha tshi lwa afha miṱani zwi kanganyisa vhana na u vha ḓaḓisa tshoṱhe zwiimiswa zwi thusaho vhapondiwa zwi shuma na milandu ine ya anganyelwa hanefha kha ḓana na maṅwe maṱanu na mararu nga ṅwedzi ngeno mapholisani hu tshi vhigwa milandu ine ya nga anganyelwa hanefha kha ḓana na u fhira vhaaluwa vhone a ri tshi amba vha tambudzwa nga nḓila dzo fhambanaho miṅwe mivhigo i shushaho ndi ya tshivhalo tsha miṱa ine ya khou kwashekana nga nṱhani ya khakhathi hedzi dzo amba